langa almaliu maleoti. E mawhaifoi o na latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi. Wala aunole e se tatu pu funeral directors ile lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ile se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuka City. Hey, hey! Talo falava. Hola, ni hao. Tato a waifa tasia fa manatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Ese liama se lau tors fulu po kalame ese fa apema fa fifianga. E yai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se tutongi i vaenga ese o kilani. Sa ili ane le World of Cultures I lunga o penga tfailangi mo nisi famtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E le whaingofia le toi fwy anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wei nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala mo risila, lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia. La fonelo sa utapa blusu tala pe siliatu mo soa varoi te ono marumalo ai. E te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le seleni I le My Cash a le Digicel. I Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. E ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com. Sekia Digicel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langlango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātou watunu I le amatanga o le nei fwoi vai asa fou. O tātou wheroa I mafuta ua fwoi le ngā ruenga wha awau o le nei vai aso o tala mai lo tātou watunu. Sa ia le telitonunga a mae a ona wha le leia. Waia ele tise malolosi lalo ele sa wha le tonu. Ma ta inisi o ia waia malolosi lunga o pou. Ma toe feso ta ia iafi ele tise furu a soma fianga. O na toe wha le leia leo wha le tonu na mafuai o na pe a toa le motu o polu ni vai aso o mawae. Pei tai ua wha lia le minstao ngā ruenga te tele ma whila wa inga. E pe o na au fiai ma le wha la tonga le malosi tau ele tise. Wa iaila na fuafuanga e siri o na avesa na wha utuanga I le kāpeneta. Ina ia whaia se komisi su e sa ili tonu ai le mafuanga o le wha le tonu. Se whirangalo le minstale tō wha olo a fua fiti wa ai. Ina ua feso o ta iatu I ai le wha unga o le wā yaso a tō e sea male atunuu. I se whono tanga I fiti. Na ia wha airoa mai ai o wha utuanga lo tuina atu I a te ia mai le ofisa siri o le malo si anga tau ele tise. Ma wha utuanga insinia. O loo wha vai ai luna whirangalo le taliatu re le atunuu I mafuanga. O le peo le tise. Peitai, ua whaalia e olo, wa ia manta uina e se whaamtalanga e vatu le ofisa siri, e se whaamtalanga e vatu e insinia, ma o ia whaamtalanga o lo ia whaaso atu I le kāpeneta. O le ese senga o ia whaamtalanga ua whaalia le minsta, wa siri ai loa na whaise komisi sue, e loa tonu ai po o ai o lo pelo ngia o ia le mafuanga o le whaale tonu ua tūlai mai. I lea lawa whingalo le minsta ua whailo ai e olo, o lana sila lo whaianga le IPC le tāli ngā o le si tia leo le mana o mia o le eritise, e pisi nisi fau o lo whaonga ina le three face. O le whaingo le vāiaso na malanga atua I New Zealand mai fiti le li minsta, mo ni whiutuna inga I le wha moe, mo le au mai au ni afi eritise e lisi, e whaonga mo le teiminei, au tāli ai afi fau e lua o lo au mai I le atunu o saina. I le tolu vai aso talu na whaale tonu le tise le motu o poru. Ma whaasoso ai ala le titine o le wila I se isi vaenga o le motu ai whaola isi vaenga.
O le sosana na fi Samoa na fito a tau fi ai de whaasoaina o le tise. Ina ua whaelo le whaalaputonga le malosi tau le tise ua lavana na whaasoa mo le motu a toa upolu e au noa ma le motu sia. O nuu i le palisi fida ma le whanga fida na whaatulanga e le maua se le tise mai le valu le taia o le sosa e o i le ono le fiafi. Ai na whaawau na motu sia le tise le fiafi mai le ono e tau atu le sifurulua o le vaeluanga o le po le sosa mo nuu i le industrial feeder ma le beach road feeder. O lo i New Zealand le minstar whaalaputonga le tise mo le whaia i o whiuta na inga malea malo i se whesoa soani. E whaonga ai se waalere o le fitafita New Zealand. E au mai ai afi e lima e whaonga ai se tūlanga lisi. E whaatari ai afi fau e lua o lo oka le e tolu masina e whaatari ai. Whaari le minstar le tō whaolo o fōwhiti wa ai o le tālo sanga inai o se waalere o le fitafita New Zealand mo taati atu i le pālemia ma le kāpeneta. Ai a o tali ai i a lea fuafuanga o se tala fia me le ministare longo ina atu o ia le pūlenga o le whaalaputonga le tise. I le toe whaale le iai o se whaale tonu na mafu ai o na le ola le afi le tise i tanu ngā manono. Ma ua toe ola i le afi ma fisoa swani le tise maua mo upolu. O le malanga le ministare le fono a ministare wale le sivili de Pasifika na ia sa ili ai maafi le tise limo le a au mai fiti se tūlanga lisi e wha o ngā mō se teimi le tū mau. E le o mawhai una ilo e le teimi nei se tau o le alisi ai afi e lima. O lo iei le fuafuanga e peo na wha ilo e le minstar, o le teimi lava e tau nu wai afi fau e lua mai seina, ma wha apipi i ma wha o ngā, o na toe wha fo i leo afi e lima o le alisi e le wha lapitonga le malo si tau e le tise, le o le afi soa swani le toe wha le leia o lana tautua i le motu atoa o uponu. O le whailo ai e le mtanga aluenga leo leo fale pui ma le toe fuata ina. E se ma le sao ni tua inga i se tusi a le tamaitai o Lise Marie Schmidt, e peo na whailo ai ni a fianga o le teitai o le malo. Le fionga le tamaitai pāle mia i le maliu o le tamaitai polo fesa, o Caroline Sina Vaiana Carbon, i le masina o mea le tausanga umawai. O leo o whailo le komisina o leo leo le tō wha au a paau longo i Tino Filippo. O se tasi o tusi a Lise na ave le fionga i le ao le malo. Sa whaelo ai atua inga matalo sa ngai lea tamaitai i se puipuinga moia. Ina ne i whao ngai le pāle mia lona malo si anga whaale tū la whono le teitai leo le malo. E whaatino ai se ngai o inga e tau fia i le whaio le mea moni ma le ame o tonu. Peitai i se whinangalo o komisina i se talanoanga manisi o unanga tau whaasalalonga i le tunu. Wa whaali ai au apau o iai masalonga o leo leo. E iai ni ngai o inga whaaporo kiki o lo la lafi mai tua o le tūsina ave le ao le malo. O whaidoi le whinangalo le komisina le WT Media. Ma wha matalai le komisina ua tere taimi matupe ua whaalu e leo leo i alato i sue suenga. I le tūsi o lo whailo ai e tua inga. A e le ai mani mau e wha mauni ai. E le o iei nisi mau alulunga o lo masalomia o lo o i tua i tusi. O le kulanga ngā le ki kilo ima ko o nga masalo mia e ga ka fai vakasi mai ka ile ya le se tulanga le o nga le fo e mulsi le fio o ya ma ko se kusinga ka o mai ka ile ku nga ku o le fio nga fo ile o malo e ka sa nga nga ya o malo i langa ka upu le ku nga mai ni i le ofisore o le mai i mako ka ki kilo hui o le ka wa fia me i kulanga fa por kiki ko le mere i le kusile nga mai ke foringa mai nga langa ave kusile i la na fiuma i nga ia fai mai se fa se polo inga foi e o kakao e o fa malo lo le fiuma ka mai kai pa ai fa ki mo su nga le so melanga le masalo mi ma ko ke mi ma kulanga le ma ko ki kilo i le nganga mungi nga fa ki ngoi kusi so melanga le ko kilo pe ingi ku a ko le ole ko mai kai le o lise nga au fa kasi fa ki ngo mengi so ma ki ka la ma ki masalo mi o me fa por ki kilo ma fu en fa ki ngoi e kulanga i kusi O le au nanga wha asala lau i lunga o penga ta wha ilangi le tauta ia e New Zealand, lea sa wha talano ai se lātou por kalame le tūsi a lise. E wha tatau lava i tua inga i le pāle mia o wha lia le komisina o leo. O lo ta pena le whaia i ai o ni mōni anga soli tū la whono. O le kulanga nga le ki kilo i mkanga runga kemi o mai a fo mako fongo ma le fionga te mai tailo i siti.
i se awala e mawhai e o whaki ngala kula whongo e la kungi ia hoi la sa mai au mako whongo angi kai au ma le leo ngusila le whainga luenga ia mako o le la mako ka mawhai e whaauia koe ngā se mako kangi criminal complaint anga i leo ngusila ai whaauia kure official mai tailo ia sili se civil claim e whaawala kula lo ia sili malon New Zealand inga ia kamwhai mai la ko i mwhaki ngor kulanga i whamkaranga se i ngofo whaalu i lumole ole mili e mai i lumol kula fungo inga i kali kula fungo malako kua inga i whaki walanga ro kikiro i mako ke mi so le alang mako fungo vea soni kua mai ngi mai official lo ia sili ia po ngila kai au le mako kango i male leo New Zealand le mo ke ngalo e whakasi ole mele mako lo inga ngi o ave lalo lako episode nga fai lako pokalamenga o ai o laki o mako o le ya mako o mako tango dinga lalo episode nga la o ile le nga fai lungo le aso malala o fai transcript o ke mi le fa alu transcript kusi mo lalo lako fam kalanga nga fai ma o le pokalamela nga le o mako kikilo i o le fa uya ko mako kulanga le faseale anga yo yang usila o ngala mele fa yele wolia fa arbi fa mkalanga le fa maungi lu mo fa fonga anga malo le punta le komisino leo le tofa au apa au longo i tino Filippo le aso sfulimo le masina fo a perida le vala unga mua o morianga o Lise Marie Smith i le fa msino nga fa tu malo o lo moria o ye le fa yo ni fa mtalanga i le sao e ala ni tu inga i le a fio le pale mia i le maliu lea o le tamaita i polo fesa o Caroline Sina Vaiana Kabad, ma le morianga o le tu inantu o whaamtalanga e whaasa se ai, ngā luenga leo. O le wa amatanero le sitala tangata fōwhito a tālo sanga i ngā luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia, e whao ngai o fisa o whono whaavai i tū malo whaapalota e lima sultasi o le atunu. O le aswinga le a le to e anga i eitangata whito a fia le sitala mo i ave no whai ngā luenga, i le ofisa o ngā luenga whaavai teimi, o lo il fonga fale lua o le nupi fa. O fa ilo il mtanga luenga o ala manuia pisinisi maleipa, wa na o tangata ua le sitala, e mawhai o na ilo ala tu talo sanga mai ei fo ilo ilonga, e fa amauti no aire tu langa anga vaa i le avanoa whai ngā luenga o se sui le sitala, e mafua i mata upo e a fi aire tau faa se, po le whea vea ai o faa matalanga se. Wa fautua i naile atunu e le mtanga luenga, wana ofisa o fono whaavai i tū malo e lesi talai, e au noa mase totongi o se tupe. Mo i la tau sa lesi tala mua mo ia ngā aluenga o whaalia le whaasiri silanga al mta ngā aluenga, i lana upenga ta wha ilangi, e aona fiso o tai le ofisa o ngā aluenga whaavai teimi, mo le siakina ma le wha maunia, a wai le toi mo mia o na whaafau le lesi tala. E pe ona sila fia o ta iala fau wa mai a whaata oto le malo mo ia avano whai ngā aluenga i New Zealand, whaapea Australia, wa ave ai filifili o tangata mo nei ngā ruenga i ofisa o fono whaavai, ma o tangata fo i mai i tu malo, o le aanga i sao i ofisa o fono whaavai, e ave ai alatu talo sanga malesi talai, ia mamau ai fo i le tali, o le talo sanga i se ava noa whai ngā ruenga. O tala amata i o le nei vai o se fau, ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Se la auli, ua nā mula mailo wisu. Whapele tala o le upu lea le to ina o mali en toa fua o le to e lau ilo na uso la auli. Ina ua suia amo masi itia le fata o le ali. Na iloa le lei lava e fua o le to e lau.
Ua uma fo'i o na fea songi lo na uso o la auli ma le tamai tai. O le mafuanga leo le upu o fua o le toi lau. E whao ngā i se mea ua māsalomia, a ua whaafiti pēr se tasi na na whaia. E mānaia le saunoanga ai fōlinga mai, e nā mulai pe o le upu o mali e toa fua o le toi lau, i lo na uso o la auti. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Okinale anahiva. Venga vena. Kitoto, kitemanita, tona watele tu, kitoto, kinahiva taua. Tu kitoto, kitokihi, mona watele tu, kitoto. Ja, lawa tu lai baile tātou te miru wanti le nei whuvanga le whiawhima le tautua le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo, se fulu tolu minute ua te aile tu le fitu. Ja, ma ole te walunga i fule nao le te whaasala wino a tātou tala mai Samoa, e le suia le Radio Samoa lo ngā lue ma tautua mai le tātou tunu le tō whautanga vaia, tipi o tanga vaia. Ja, mole tu whaatasi o a tātou tala, wala ma fo i le whaafonga mai le tātou tunu le nei teimi o le whiawhi. Ia pe afa pena sa misi mai te oile tau le valu le tai ona leila fa pena I fo I male tau le tula se fulu male lua ia ole temi mulmuli pe ona e fa fonga mai ai ile to awina atu ile nei fu vanga le afiafi a misi la fo ila to ile maua se temi e fa pena ona fa fonga ia ma to e fa longo ai ia tatu tala pe ona ai e tala fe aunga la valo pupula atu le tatu masini le ma te fa sanga a o anu le tātou tala mai Samoa, e kaurua la upupula I le ngangana. Le ngangana le whao ngā mai I lau ko meni. O le mea fo le whai atu e lau tala, tele na o tauma whai e fsosoani atu mō tātou. O tātou tala, ro ngā lulue mai e le tātou au tūsi tala I Samoa, tū whatasia, o na momoli atu lea mō lau whaafunga. E iei tala e te fia ai. E iei fo itala e te le fia ai, e oso ailo koko mawalunga, ma oso ailo wika, oso atu ai marau whaali. Ngō kirkilako lai lau masingi le ma ke whafsangai, e kau konga lau pupula I le ngangana ua whao ngā mai e tātou. E ma fua mai e tātou tala, mai Samoa, whaatasi e ma le whaatala no eina, o le komisina o leo. Manatua! O le leiti o Samoa le te ko meni mai ai. A saulau lau ko meni e sua luan ngangana. E leo mawhai ona tilo mai e le komisina o leo. E leo mawhai ona tilo mai e tangata ke hika iai. Anga a ule kero ko iai. Ia ngā whai kau I whailau iskanga ka whapeanga ko ke lau wawale mai le TJ. E o le TJ o le maku e se reanga malua le ngi TJ. Ai nao o to e fautu atu. Fa mole lau ngana e fa nga ina I lau ko meni. A fa pe lau e le mfanga ko meni mai. I alo no winga ua opo loka ina oe. Ia male tātou por kalame ile nei fo ia fiafi. Ia so se taimia. So se taimia e te tamafau e te tusi mai ai. Ile Facebook le Radio Samoa. Pule ha oi lautu ai ngā komeni. Ai, tautua nā lau ngangana. Ioi. Ia wai sau lau ngangana wheko ai mo ufofonga. Ioi. Ia walaki fo iwa ungei e ku maule mafukanga malea li I aso uma. Ioi. Ia ai e loo lava pele o ngusai. Ai nganga o to e fau tu atu. E lea ia se mua whai kau I lau mere sa. Mua kau I a teau. E ui ele o aule ke ika mai ai. Au shonga lave. O le Facebook le Radio Samoa. Lea e te tusi mai ai. Wautu e soso atu lai o au tafa matata longo atu ma se fau. Ia e lea o ia e lau puata ma whai ngā. Ia ai mana tua ma tautua nā lau ngangana. Tātou uma ele iam se shoka konga kakaa I ingi ko ngā wao mangi ko ngā ngiu kako uma
na o ina le lei tātou e o tātou mātua. Ia ngā fo kou mākukua o whai kou kai ko o lua ma whai kou whāngau. Ia, whakangaka makua mai leo lau tala noa. Ua whaka mai kia mai lau tala noa e lungo le tātou fōlingo le api langa le fōlingo le api o le Facebook. O le tautua le nā Radio Samoa whaatasi ma le YouTube channel. Sauni te komeni mai ia, iai le ava whata e te tala noa mai ai i le tātou a Facebook page. Ioe, e leo ngia ngelu foi lau whengaluenga le Radio Samoa. Whamore mori. Ai, Paul vaenga le na, ia, ngā lau o kanga remove ese oe ma le tātou porkalame. Ese wa ia kako kalamai Samoa, au o ko upuleanga mai ai lungo le tātou tautua. Ka ke ofo fo ia o kou. Ngā kou lau wa vale mai ai ngā ua sui le malo, e o mea ke minge o ngā heko ke lau wa vale. La me ka kere ka kalo i mor kako whai ngā malo. Ia la wha whelanga mo se file mu, ma se koa file mu le tātou wa tenu, pia wha pe tau solo mua ia tātou. Le vaenga le nā. Nana tutu atu i o autafa. Ia, ma tūlanga pe o ne yele tautua le Radio Samoa, mana tua launga ngana. O launga ngana i loa ai o tangata o wina, o launga ngana e loa foi o kangaka e ka. Ia, le na, o le tātou wha manatu le nā mō tātou. Ioi, o le mea ngei o le walaki foi ia i ei ko finga wha le loku makulanga wha pe ngai kele nāwa. Ioi, awa foi ngei kofo se isi o le TJ, se fulu fusu anga le TJ, e o mari ke mire ngei, lale mo kua i whau ale whare mo meo pinge sulu ma. Ioi, pinge sulu ma meo. Ioi. Se fulu malo, ele ai ma se fusu anga ka malo fua uma fusu anga nga wale aku panga le TJ longo winga su aku TJ le ka fiera ICU. Ia ai no vaenga le na. Ia fa manatu atu ka ke musu wa e songa fa ia ku ngisi kala mo o ko am ele o tato uma o si vaenga ia lau lava vale mai lungo le tato por kala me o tole na o le tu atu le tato fa manatu ma le tato fa tuanga tau tuana ma o launga ngana fa mole io ina ia le leila tato por kala fie para vale o komisinga o leo vili sa o komisinga o leo mo mori ia lau para vale io po ai lava kanga ka sa mo ngai ke ka ia piki runga lau kelfongi ai lor ngumela vili ai pauanga nga haloa kongi e melau para vale ia nga pule ala oe ia ale mele o le kalango mer komisinga o leo a ko para vale mere titi a sele e vai me o lele la vale titi ia di a ko para vale me ngor ka ko por me a fa fa le ia sole ia lana o tanto por kalame le na mar fa natu le na mo tatou ia ile nei fuvanga ole a fiafi kako se akula ia se vai ngar kako kala le kaule ngi vai ngar fiafi ia na fa nga solo foi le tanto por kalame male tautua le Radio Samoa Flima iva talu amo ile nei fuvanga le fiafi male tautua ale Radio Samoa Flima iva talu amo lungo le tanto Facebook page fa pena foi lungo le tanto YouTube channel ia pe ona ye tanto ile nei fuvanga ole a fiafi ia male tautua ale Radio Samoa Flima iva talu amo talotau Fatalo lau talane le tau mo le so mele aso atai au. Wingo le tau mo le so e matele ina awa e iai nei tima to ulu ma e ono mamafa mai timunga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le ne yaso. Vevela whamawina luas ful lima tikeri ma le malu luas ful fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafia nane i le toi luas ful lua minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le ava ai timunga ma e ono mamafa mai. E angi mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo i le awa uli. Vevela whamawina mo le aso atai au e luas fulu lima tikeri ma le manu luas fulu lima tikeri. O le ausa ile lai le tai au atai au i le luas futasi minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le toi luas futolo minute i le tu lai valu. Lau tala nau le tau mo le so mo le aso atai Talo na tau mo tātou le nei foi vanga le fiafi male tautua le Radio Samoa Flima i vetolu a mo taulunga toi foi male tautua. Ea, ale sunga ia asiawa tui pea Antonio mali tanto por kalame. O le mau fa Samoa moni pe o ne yela na tautua mai la vai la songa fua se i pa iona so freile. Ia pe o ne yele tātou por kalame na le mau fa Samoa moni i le nei foi vanga le fiafi se isi ona fa poponga i le aso a tai au pe tātou o lia tuai. I le ola male manosi mai le tuai na wa lus fulu minute. Ua te ale tu la fitu fata lofa mo nei tanto wo paanga le mafuta mai lunga le tanto Facebook page le nganta follow le tanto YouTube channel ele ne foi vanga la fia filona ansonga fua sau si fodua seu se ia tans fulu le fefia nane
kato Ole to feel it in Samoa ya mala mala maleta ina ole sua le palua vama le sula tonga ya manatua au tupula ngatala vo ine ya so kasemana ufa ali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te fi filo malu Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Avia maua sosa, Omega ka, Iana loa ingoa, Omega ka, Tabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua se lau Kepetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu, 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole kesile Omega ka. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu ia wanga nuu Samoa, mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame, I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tu amo. Lewa tu la male tātou temi le wati lua se furuiva minute o te ali tu la fitu. Pantalo fatu li tātou porkalame ne tātou woma ne tātou paanga. Ia, lewa whaatasi mai le nia fiafi Cecilia tuinga mala. Lenga ta fole e seta pati mai au se tāria so I fumarui e seta. Patalo fatu foi Amelia Mikaele se uso ya Robert King talo for brother of tele fatu simai fatalo fatu foi Alicia I ono malor so I fumaruia lai sene sau guarantee le mafuta mai ta fuatai le motu tele sala fai fatalo fatu mo tole ne ya fiafi malor so I fumaruia Came from Conceive on by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me on my own. Santa got real epic from on the bayou. Jump away across this pine, fail to gamble. For tonight, I'm gonna see my share of meal. They kicked off.
gown, far from town, get in the field. And you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by bomb, what you do? Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, fairly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Play guitar, feel for joy and the game. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, fairly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the game. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou. Set up the gun, we'll have big fun down the bayou.
Lewa tula baile tanto temi le wanti wa tela titi le afa le fitu ia bale tanto por kalabe pe o na yai temi masani foi o ne tanto fa marianga na sfana na so soifua fa pe o le solo wa so fana na vala mane ta o le tala ina na mtala tu mo tolu fitu fitu tansilima i va tolu talofa ke le a lo sunga sa mo le ngo o alo fa anga ma mangianga mo le mo lo so mo ya pe ori I lua wha po le au sari lo lua wha mai nga o le asua suma wha le ngei wa koa I eilonga ongo suma lima o kausanga I o momonga le loko whafkai a o euso wa e au ia ngei kausanga kele o lo soifua whafkai le kua I le puipuinga ma le lawe inga o e mai kele o ngei kausanga wa e au ia Ia karo ia ngale leile kua I la singa mfufuanga mo le rumanga I o le ola. Ar kua laro lo uso ia oe ia e arofongia o ka inga la inga o lo kama la inga o lo kunga. E ngarue mfakingo I o makai e pe o nga rau iei oe mfa e o ka inga mo le rumanga ia war kau singa o ka kua inga o lo whaanga e mori aku ia le au san lo wa. Ma whaangau ia mangia kere lo was whangau le au sa lo rua wha mailanga. Whafkai sau mo le awango. Whaftai manuia foi le anso soifu o se uso, alo whatu manuia ne fiafi. Ia, whaftai. Whaftai. Ai so waso whanau ia, lo matala le tato leina moe tolu fitu fitu tansilima I vatolu, au talia sisi tato walau. Patalo whatu ia sina leo le ngata foi le alisi ai ono maloro soifu manuia. Rita tongia tama le maumali tato porkalame whatalo whatu maloro soifua. Ya, le ngata foi le whatalo whantu ia fia matapula. Ma lo whaftai le whatasi mai le nea fia fi mali tanto por kalame. So ia Robert Keane ma lo se fumanuia whaftai le whatasi mai. Whatalo whantu fo ia alo sina a ati so I fumanuia alo sina. Melia Mikaele marawainga le mafuta mai. Whaftai a mosa I lungo le tanto YouTube channel le mafuta mai melepone I au se talia. Whatalo whantu whaftai ma lo le so I fumanuia. Le ngata foi le whatalo whantu ia afuiva va ai so I fumruia whaftai le whatasi mai alo le atimua whatalo whatu whaftai le whatasi mai le nei fuibanga le afiafi tau sili no flowers malo alo whatu whaftai le whatasi mai le ngata foi lea whatalo whatu le tanto porkalame ia Williams a tote o le mafuta mai tava tai o tolu malo so I fumruia le ngata foi lea ia whatalo whatu mo ilata umalava pe ona maua mai le tanto tautua miso le tanto porkalame whanga solo o le nei foi vanga ole a fiafi ina o tulai ma le tanto temile wati le o te luas furma le 2 minuti na tano leo le tula valu ia ma le tanto porklame pe ona masani itale tula valu fatasi marsunga fa fenga pasta poni fonti mo le tanto porklame le tutu le upenga ile loloto Fatalo fatu le tanto porkalame se uso ia JTI mano se fuma no uso le ngata fole fatalo fatu ia jama tuala le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel alo fatu mo to mano se fuma ria mano foi le ngalulue ile nei foi anso
samara au ki le fia wa ai sa wa ko ia ko fu ia se mi e fai mai ke ni o wa Si whanga mātongo whiutunga ia sami atoa manisi no whatunga mo tātou ile nei fwoi vanga o le fiafi. Ia male tautua pe o nei le Radio Samoa se whunu lima iwa tolu amo. Male tātou podkalame whanga solo. Whantalo whatu ia Niko la ulu so i fumanuia Niko malole ngā lulu ile nei aso Amelia whamoana. Ia le mafuta mai. Whantalo whatu fo ia ena whaiwa inga le mau mai le tātou podkalame malole so i fumanuia. Ia male to tele o nei tātou paanga pe o nei iai. Le tautua a le Radio Samoa se furu lima i watoru amo. Ina ua toe se furu malavalu minute o na tālo lea o le itu la e valu. Si o se e atu mona i tātou wha silanga le ua taunu mai. Ia o na tātou wha ngā solo e whoilo le tātou porkalame pe o na masani e le tautua. A le Radio Samoa se furu lima i watoru amo se ia pa i le tu la e valu. Ia o na wha tasi mo whoilo lana o na wha whiangainga mo le tātou porkalame. Ia o le tu le upenga i le loloto. Nai e tātou whaasilanga lea ua taunu mai e teau. Ia, wala mafo ia niso i lātou pe o whaanga solo lātou fufuanga i le nei fo i masina. Mai se fo i le whai unga le nei wa yaso. Whaasilanga pe o nei ai o le wau filifili ma le tātou tusi o le songa. Awane ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ai ma le lolo minga o le wau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua. O nisi o tāla tu o Samoa o alanga upo le matawhai o ia le matai. I le whainga o le wha lave pe o le wha poiponga, ma liu le o siu singa o ainga, vesi le wha inga o polo, se i wha aloalo, whalangingo e kale sia maritele o le ngangana o le wha lolonga, e fitus fultala alo na tau. Na lo fisa lava le Radio Samoa i le toru pantolu ono hopo le aveniu i manukau e mawai. Mo nisi wha matalanga, wala au le lua no lua tansi lima i vitolu. Lua no lua tansi lima i vitolu pe tanga iane, i le shop Radio Samoa da o kōtaren se te whai mai eisa ua oka ia moa tātou tusi le nai le neifu vanga o la fiafi. A inga sa lua fau, o le aso sopo ia le manuvale i a loe fonga te sau, a wāsau saunga tā fo i le tia, e pei o le tanga tia na yutu malama le mele, a wālau whaafonga anga Samoa e maise upa ia maurulunga, e tū maupea mai le amatanga e o atu le ngā taanga tulou na lava. I le amatele ma le whaanoalo e toi whaamanatu atuai le ainga sa lua fau. I le pitonu o ta fito i maangiangi, mai se paolo mangafa morulunga e maluaiso mātu ainga i Samoa ma tulu inga e fia o le lalolangi. La tātou maftanga masani e whaia i le whai unga o le masina te tasi. O le aso luas fumaliva o mate le itu le luanga i le wha i le mota. O le te i fono se fulma le wha pe salo pleiti o tara. Wha mole, mana tua maila ula fonga whaia i le fina ngalo malie e peo na tātou whai u ngā fonoina. Mo nisi whamtalanga whafso taile o lua tasi o valu o, ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o, ono tasi fitu valu. Sei nia le te i fono male laulau. Leisia tātou whaasile silanga le nei, suafa a toa mafuai upolu, o tanu ngā manono i sulimoni, o tau mai nu mau po mau. I le awa ma le whaaloalo e whaasilisila tuai e whaapea. Ua tasi moe le tō wha ma le whautanga i matai ma suli, o lova aialo tātu a inga i mota i tanu ngā manono, e wala au whaalola tuai sulimoni, o tau mai nu mau po mau, o loo a fifio i Samoa ni usila ma so se tafo le lalolangi whaapea. O le awhaia le tātou whilo inga i le aso lua o a perila, lua o lua lima i le itu la e lua i le a wauli, i le maoto fono le ainga i tanu ngā manono i Samoa. O lea wha moe o le asa i li ai o se tasi, e tau sia lo tātou ainga i le tino, o tau nu mau po mau i le suafa a toa mawhai polu. O lou le awai mai o le ale tau fia i se whirangalo, au tasi ma fuli sia i ai whirangalo le ainga. Tau pule le lofa o le tua, te ta iantu lo tauso i fua i le aso tau poina. E wha manatu atu foi, e te a fio mai lava ma a mai lau taunga,
e pe o le upu na fai le pea. Fai a male whaano tele whaftai, mawha vātau o le teitei whono le mawhtanga ma le ainga, tupuola ala tina o lo wa aia le ainga, palai a li tai a kohi le whailotusi o le mawhutanga ma le ainga o lo o sainia le tātou whaasilasilanga le na i le nei whaivanga o le fiafi. Le lei pea lana le pauna na iau whaasilasilanga le utanu mai e tia ule nei vanga le fiafi. Ya, mala tautua le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo. Ira o tula mare tātou te mile wanti se fulu male tolu minute na tāle o li tūla e walu. Robert Keane. Alo fatu whaaftaile whata si mai. E seta tāngo mua wui karo whaia e seta. No fatu e seta mo ruma le whanau whaaftaile whata si mai le ni vaenga le fiafi. Leilani. Le loto tele. Johnny Colio o ka se mānai o le suafa le nei. Leilani. Le loto tele. Alofa tele atu Leilani le loto tele. Johnny Colio whaaftaile whata si mai. Nicola Ulu. Ya mai lanto umalawa pia mamali tātou porkala.
Se whanga matongo whina sunga I waino manisi na whatunga mō tātou o le nei whanga la fiafi. Whātalo whātu ia Marie Wong King, malote fu manuia Marie le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel. Ya, le ngata whailolo tō telo niso tātou wō mapa anga peo ne yele nei vanga la fiafi. Whātalo whātu mo I lātou o whiangai mngaluenga malole se fu manuia. Mātou ia wanga ia tu le sifi a fiafi po le sifi o le pōi na ua. Ma he ale sifi o le au, ma alo lava ngā lulu ia o tōna sa tā whau le tai au. Ia le whara o se mai tātou le tātou sifi po. Ia malo, whai ma whai sina I po kowhai fo ile le whaalala I o whonga au e whia ngai mga ruenga. O le amatanga, o le neiva iasu. Sauia o e la upele Boa nei mau tala e tele Watu I ailo ufatu Nalo le alofa no avatu La u au roi fa pele pele Teru oilo ufatu I tau sanga e tele Ne fasia I tayo ma fau faunga Back up me, I'm gonna be one time. If you love a real baby,
Ela na ole si whanga mātango whiele na o le sunga ia Richard Parker manisi na whātunga mō tātou le nei whaiwanga la fiafi. Ma le tautua le Radio Samoa ina ua tūlai ma le tātou teimi le wati lea ua toe tolu minute o na tālo leo le tūla valu. Mo mo foi la tāle tūla valu o na whaitasi mai foi leo le sunga o le whawhengainga. Mo le tātou purkalame o le tutu le upenga i le loto pei o na masani i le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ma le tātou purkalame pei o na masani ai le ngata fo i lea o le tele o niso tātou atinuu pei o na masani ai o na whaafonga mai i le tātou purkalame na fiafio songa fua o vai aso te itasi a maise o tele o le tāua maleaonga mo nisi fo o la toro fa pena ona fa tasi mai lo so ina fo ila fionga pa ia le tua i le telo le kalesia le ngata fo ile o le tau o le nei por kalame mo oe i le onga tu spa ia pe fa pe o le na fo i su i le onga tu spa ia pe o ne yai no winga la o le tau le tu la evalu nei minute ona so o le mo le tanto por kalame le na pe o ne yai le nei vaenga o le a fiafi male tutua alana au ona pe ona masani ai fiafi o aso honga fua o vai aso te itasi o ringali atu fa pe se vaenga po se mata upu e te fia si la fia lo mfaion e to viu i tua tanto por clame mai le lua ve aso tuanuai mfai fuina halu asu ele aso le nai te i tanto por clame o mai mfaiana alulunga sa ili mai lungo le tātou YouTube channel ale Radio Samoa Sulima iwa tolu amo se mata upo le nai te fia malamlama tili ai se i vanga na la o tātou porkalame mwhaiona e whaafonga mai ai le nei vanga le fiafi ona maua leo le awanoa te whaafonga mai whaalongolongo ai sau api ma sau peni manai vaenga tā ua le da mo le whaafonga mai le tātou tinu ai mai se oe o loo au ngā mata ua iai le nei lava por kalame o le tutu le upenga i le loto. Lau mai tau atu, wa tāle walu usi mai al whaafonga, i te whapaponga le tātou por kalame o le tutu le upenga i le loto mai lana au na pasta pōni forti i le nei afiafi.
se whaftai atu lo mātou tua. Vi ia lava lo swafa i nei fo e tu aso. Mātou wa ia fo i leo o mai o le pong sā. Vai atu le malam lama o le nei aso sa mātou whengai whiau mga luenga. Mātou tiu te peo na masani ai i le aso ma le aso. O leo mātou wa ia le nei whiafi le tua le mtau tia o le mana o ngā luenga. Ma mana me o mai te whaia. Wa watala mai lava e lau fōwhanga le tua lau mtau tia. O mau atu le malam lama sa mātou iai whiau mga luenga. Ea leo o mai li pōngi sa. Mātou moli mawina ai le tua o e lava o le tua. Maua lunga lava oe mtau tia oe. E o fōwhangia me te whaia. Mātou te vi iai oe ma o mātou whape atu le tua. Ia vi ia lava lo swafa e whawawau. O mātou whamanu atu ia oe le tua o no. O e lava le tua e te tau o na tāpua ia i tangata o lauma. Mātou te whamanu atu ma vivi i atu o mātou loto i atu o e nei fiafi. Wa e lava se tasi e tua e tusa ma oe. Wana o e lava o le tua. E te tau i aile vi inga ma le tāpua inga. Mātou te vi ia lo swafa le nei fiafi o no me sili ma mea mātanga fi. O e whaia mo i mātou. Lea o mātou o mai le nei fiafi mātou te fia whalongolongo i atoe. Mātou te ngā lalatu i atoe au fiongo pa ia. Mātou walau atua i le nei fiafi le tua. Te tala mai au manuia. Mai lo no whali i ala i lau upu. Le lingi whaua mai o manuia ia e mātou le nei pō. Mātou te manuia ai whale nganga ia ua fionga pa ia o lau upu lava. O le upu e o lai mātou, le upu e manuia ai o mātou tangata. Le a whai mātou te whaitau matausi ai e tusa mā ua fionga. Vi ia lau swafa le nei pō. O mātou te talo atu le tua. Whau mai me uma le a mātou whaia. Le a mātou sua la upu ma whaitawina, ma oawina, ma o mātou whaalongolongo i ai. E mana o mia lava lau whaunga, te whau ula mātou whaalongo, te whau ula mātou tautala, e te whau e mea uma lava o le a mātou whaia le nei fiafi. A mata o e whai, ue o e mea uma le nei pō. Talo ina ia ave seina lava ma, tu mamauina se nganga e ono whalawe lawe atu i au tangata mai mātou nei pō. A mātou sauni uni atu mātou te whalongolongo i lau fionga pa ia. Whaasauina le nei taimi mo i mātou. A wane i whalawe lawe ina. O ni mea e ono tuangia ai pe whalawe lawe ina ai. E whangata ai le mātou whalongo i lau upu. Ai e whaamua ina lava oe le nei pō. E au tangata mai mātou uma. Tu atu le nei taimi tā ua mātou te whaalongolongo atu ai a se ea o au mai mātou. Whaonga ina lava le au na whātau waa. Ai whaamoe moe atu oe lava e te whaau mai ma e wheta lai lava oe le nei pō. Whaamanuia i au tangata le a mātou mafuta ma whaalongolongo i lau a fionga pa ia. Ai ua i mea oma le nei fiafi pe a mai a. Tu mau pe ia te oe le vi inga o le whaamanu mo le whaanitanga. O le mamalu, ma le silisili ese. Ai mai le whatau waa ia e mātou. Ia vi ia lava lau swafa le tu o le tamale aloma le nganga pa ia. Nei oso o mai o le whaababau. Ameni. Whatalo whatu nei fiafi sa moe lau wasausaunga. Talo whatu i le swafa o Yesu lu tātua lii ma lu tātua whaola. E whatalo whatu ai, e le ia la silasi o si o tātou tunuu. Mai lawa fōi e maunga te tele se i pa ia maunga iti. Whatum tumunga ia mai u fōi o si o tātou tunuu. O le am whai o na o tātou mafuta le nei fiafi. O na o le tātou porklame le nei o le tutu le upenga le loto. Le whola tātou mafuta le nei fiafi. E ale au nanga ia oe o la auto au nan lei poni fonti.
le a tātou mafuta, tala noa i le upo le tua. A te alofa atu le mamalu o Samoa. Sunga i whawhengainga ma masiofo, so se whatawhaitaulanga. A inga te whoi leo nei o tātou te māmatina mātutua. Pape naona, whaalongolongo mai ma mafuta mai le nei fiafi. A te alofa nisi o long whaifo ona, whaalongolongo mai ma whaafongafonga mai ma mai mo mai tonu o mauta ngase. Tonu o whalipui. Ma ua mai tātou polkrame le nei fiafi. Ma talofa ia te utau nei pō. Ma talofa atu i le tātou atunu o lo ngā lurue le nei fiafi. Whaiwhaiwa matiute pe ona māsani ai. E nisi walata ona manawa. E voi nisi le a umi atu ma o atu lava i le tae ao le asufou. I a lau tautua ma lau o nanga. Alofa atu le atua ma pui ia te utau. Tonu o whawhainga luenga, lungo awa le tele. Tonu a inga o lo ngā lulue mai ai nisi. So se meo e ngalue ai, so se atunu ufoi o e whaalonga longo mai ai. A o e ngalue. A ta alofa ia te utau, ma lo le whai o le whaiba. A le whangaloina le mamalu o Samoa o lo whapenao na te ape nei lo langi. O lo tātou sa ili malo, sa ili manuia. Sa ili li te mau ainga, tu ua i o tātou ainga manuu. E peo na iai Samoa. E au o tātou o mai lava e sa ili le manuia e li tino. Te li tonu e alu lava le Samoa e le mwhai o na whangalo le atua i so se me alu iai. Te li tonu fo iau i lava na pisi tiute mawhaiwa mga aluenga o le tino. Tiute tau ave. Au te li tonu e le mwhai lava ona o tātou tu la fo ina le atua, malona wha mua ina i o tātou o langa. Tālo sia au e whapea. O alto tele o Samoa, ia wale toi o in lotu, ma wala tu la fo i le atua. Ai, a malosi atu ma, ia ma whatalofa atu, whapitoa ia atu, oe, nei pō pe a whaio e au mau ma nofo i se atunu. Te umwhai e seo a inga. Ai mamoli atu le nganga whaafitai. O nei le umwhai lava ono tu ina lo wolanga tā puai. E a whai fo e whaafonga mai. E a whai oris tangata o ngā langa lue. A ua le aise tā puai ma ua le aise nganga. E toi sa ili aise mea e tā puai ai po so a inga lotu. Tā lo sia i a whaari atu ni whaalinga. E le atua i nei e whapapula i a te o le tāua o le iai o sou ainga, whaalenganga, e te mafutai e tausi ai, matapui ai lau so i fua whaalenganga whatasi ma lau ainga, mi ia le tua. Whamanu ia le tua i lau whaafonga mai ma lau mai mo mai, e le nei fiafi le tātou mtaupu. Le whangaloina ni si o ase si mai tonu o le aitele o Akilani, lo o mwhai ona maua mai le tātou por klame nei fiafi, whata alofa i atu tau le swafa Jesu le tātou li. Ia o lo iei fo i fuafuanga ma whengai ai ma whalewelawe, isi o lo mai fuafuanga i ka le sia o ainga, me se lava o whalewelawe o le soifuanga nei. Alofa le tua ma whataunu ina por klame ma fuafuanga uma. Ai e fuasteimi o fuafuaina e to e taliwa tuai i atunuu, o nofo ai ainga ia alofa le tua e pui atu lo soifua ina ia saunga le mū le toi tali watu i ainga matunu o lo au mawai ia e whapea fo i Samoa e nisi e toi tali watu fo i Samoa na Asia si mai ia mai se fo i nisi o sauni malanga i Samoa e alala ma papa au i New Zealand ma Australia ma Amerika ia whapenao na anga le leile atua i fuafanga i manuia whai ngā malanga ma le wheo ai ai, mi ia le atua. A whai fo steimi mō mōle nei, whatoa e whanongolongo mai le tātou por klame le nei o tutu leo penga i le loto, whatalofa whapitoa i a te oe, a le swafa manu malo i Jesu le tātou li. Mono tātou whaola, whatalofa fo sunga i a sau, o lo tu mai le fo i le nei fiafi e tautua ina oe,
Ia ngale leile tua. Ia whai wina fo I mātiu te nei fiafi. Tu mau mai le tua malana whaunga I me uma o le a tātou whaia. Pia le tua. Tātou mau fo nei fiafi whaua wale tātou mta upu o le malo le tua, the kingdom of God. So e whafta iai le tua, giving thanks to the Lord for an opportunity. Once again we come to talk about the kingdom of God. And it is a very, very important subject, fundamental subject, one of the doctrine in the Bible that it must be taught. E te tau ona talanoina. E te tau ona sila fia e le lalolangi ma tangata uma. O loo I le lotu. Whapena foi le lalolangi o lo whapena ona le o ni lotu. Ma le aise mawhutanga ma le tua. O se mata upu lea e wha manatu atua I ate oe. Le tā ua o lou malama lama o. Lou malama lama. I ate oe lava. I ate oe malo si manga. You and your identity. Know yourself and know where you do belong. Ia e loa po whea le mea o lo e iai. Whea le mea o e tuai. O whea o iai lo soifua wha le nganga. O whea le maa lo a wai fo I le tupu. O lo e tautua ma au auna iai. Po whea se mea o e siti seni ai le teimi le nei. O whea le mea o iai lo soifua. Whea o a ngai iai le soifua nga wha le nganga o le tangata. A o le a fo I le unga o le nei o langa tātou te. O le tele o ne fisili. E wha manatu mai ai tātou le tātou mta upu lea. Le tā ua tele o lou mauti noa ma lou I loa. Po whea le maa lo o lo e soifua. Ma e o lai le teimi le nei. So e vi ia le tua wa maua il nei awa no ta ua mwhai fo lao no tātou mai tātou te tala no le nei fiafi tala vivi fo ia ma mai sesi vaenga o le tātou mata upu e winga I le malo le tua e wha lau tele mai ai vaenga ua mawai atu o le tātou mata upu. O le fiafi o lo tātou wha ua wina le vaenga o le malo le tua I le teimi le nei, the kingdom of God at presence. O le malo le tua I le teimi le nei tātou te olai. Lea tātou te soifua ma olai le teimi le nei. Le malo le tua le teimi le nei. Mai e sele tāua tele o le tātou mauti noa ina le lei uso matua whawhine ia Keriso. Le tāua tele o le malo le atua. Malona iai le teimi le nei. Tātou a mata mai le vaiaso le te nei na tātou wha tāua ina ai ma wha manino le malo le atua I lona vaenga lona lua. O le wha taunu uina lea o valo anga ma perafetanga a perafeta o le whengainga tuai. E ala lea I le malo o le ao o mai I le lumanai. A o le vaenga lona lua lea. O le malo o le atua na a mata mai a Keriso Yesu. Ai ai lona wha aua wina I le vaenga lona tolu tātou te tala noa I le vai asofau. O le unga lea. O le whatuina fo I lea o le malo e vaia o le atua I lunga o le whangai lele. A o lea tātou te whaataua ina le malo le teimi le nei o le malo e leo vaia. A o se malo o lo iai le teimi le nei o le malo e whaaleanganga. Mana tua e lua malo n tātou tāua o malo whaaleanganga. O le malo o le pongisa e whaaleanganga. E leo mwhaina vaia. Ma le malo le malama lama o le malo leo Keriso, le malo le tua. O le malo o loo iai le teimi le nei, a e leo mwhai o foi ono tātou vaia. It's invisible. And I feel mai Yesu e whaailoa mai. E le ngata na fio mai Yesu e lua ni mea tāua tātou te vai. Whataua ai le fio mai o Yesu. E le ngata na fio mai Yesu e saunia le tōngiola.
fai le whaolatanga mo i tātou. Ai nā whio mai fo i Iesu e whaailoa mai i le mālo o lona tamā. Jesus came to prepare a redemption for us, and also he came to introduce to us the kingdom of his Father, the kingdom of God. Nā lo i eil tusi mantei o lo mtau pe wha lo no whai pe suma le fitu e wha pe upu. Talu mai ai na fua o na tala i atu e Yesu. Nolo winga le upu a fua o le amata. Talu mai ai na fua pe na amata. Nolo winga le amatanga lava o le ngā luenga o le ministry e Yesu. Na amata lava. Pe o le introduction, po le introduce mainga o lana ministry. Na amata lava. I le whiau o le mālo o le langi, le mālo o le tua. Fa mai talu mai ai na fua o na tala i atu e Yesu le tala le lei. Wa ia whaape atu. Ia salamo ia o tau. Awa ua lata mai le mālo le langi. Ma te e whalo no whaipo suma le fitu. O lo i fo le tusia Mareko. O lo i fo le tusia Luka. Amen. A matanga to a umon fai fa so songo Yesu ele ti Apollo ai fa lo mai ai ele autostala le autosi fai evangelia na a mata lava nga luenga Yesu o le fa lo mai o le fe au le malo e winga ele malo o lona tama ai momoli mai ai to tonu ma le fe au le malo ia salamo o tou awa wa lata mai le malo o le langi. Whaelo mai, introduce or reveal to us the kingdom of heaven. O le whaelo mai o le malo le tua. O le whaelo mai leo ni meselua. Mo mua o whaelo mai o le tua. Whaelo, sau Yesu whaelo mai mei e lua. Whaelo mai o le tua o lona tama. O loo i le langi, o ia lea, o loo nofo tupu. O ia o loo nofo tupu. Mai le langi. A mea te o le rain, he's raining, ringa o le, e nofo tupu lona tama. God is reigning from his throne in heaven. Mele mea lona lua. Whailo mai Yesu o lona tama e au le pule au au. O le atua e pule au au I le lololangi. God's rule all over dominions. Ringo le pule le atua. Peo na sau no mai o ia e whapea. O le pule au au a loo tamai mea uma. O loo nofo tupu mai lona nofo alii I le langi. E leo iel tuspa ia upu ia ape o loo saming, sam apina ia o vaenga ia lua na utatu tala noa ai. E pe o loo sau noa mai whape Yesu I le introduction o le maa lolo na tamai whape mai. O le pule au a loo tamai. I mea uma. O loo whaia mai I le langi o loo nofo tupu ai o ia mai lona nofo ali. Ai lua foi lani vaenga na whaongaina Yesu. E introduce mai ai pe whaailoa mai ai le malo o lona tama. Malona nofo tupu malana pule au o loo whaia nei le lulang. E lua ni mea na whaongaina Yesu. Mōmua. O ana o onga. Sa ia o ai. Mea umana sau noa Yesu, ai maise o whaata oto na o Yesu I le motu o tangata, ma tātou fo I yaso nei. Pe a tātou whaitawina whaata oto. A tātou whaitawina o onga Yesu, ma whaata oto. E a o mai ia I tātou. E Yesu lava ia. O mea uma e whaata tau, I le malo o lona tama. No ingo le memo mua le whaongai na Yesu, e whaailoa mai ai le malo o le tua, I lana ministry po lana ngā luenga na whaia. Mua.
o mea na ia sau no ai, na ia tautala ai, e ala ia o onga, e ala I whata oto, mea uma, o ana launga, spoken word. Amen. Ma le melo na lua, o mea na ia whaatino ina, whanau tātou whaingoina o vāvenga. O vāvenga na ia whaia. E le ngata na mua le upu na sao noa ma tautala ai Yesu. Ai na muli atu ai vāvenga. E wha mauti noa ai le moni ma le wha maoni. O le mana ma losi ma le power. Ma le ese esenga o ma lo o le lalolangi ma mea wha le lalolangi ma le ma lo le pongisa. Le ese esenga o mea oma. Ma le ma lo o le atua o lo o nofo tupu mai le langi. Amen. Vāvenga. Le foi na sau noa ai Yesu po whea lava le mea tu te o e ave I aile nei tala le lei. E mua le upu. E muli atu vāvenga. Signs and wonders will follow you. Which means that wherever you're going to preach the gospel or the good news, signs and wonders will follow. E muli atu ai ma vāvenga, ma whailonga, e whailoa ai, le ai o le atua e pule, e nofo mai o ia ma, I lona nofo ali, a o le mana ma le pule, a o aho, na te whailoa I mea ua ia whaatino ma mea ua ia whaia, I lunga o le whonga ele nei. E alalai mea na tautala a Yesu, ma vāvenga na whaia Yesu. Na. A o le autu o le whiaua Yesu e peo nau tau momua. Na ia o ai mai e whaia vāvenga nei. A o mai e whaia vāvenga. O le autu o nei mea oma. Amen. O lona wala awina lea o le whiau o le malo lea. O le ale whiau. What is the message of the kingdom? E lua mea. I nā salamoia. Ma ia talitonu I le tala le lei o le malo le langi. Repent and believe in the good news of the kingdom of heaven. Me uma nei na whai, vāvenga, ma o onga Yesu e luatu ia ma le autu, ma le onga antu tonu, the essence of the message of Jesus Christ. Salamo, ma ia talitonu, other words, ma ia talia, and receive the good news of the kingdom of heaven. Al ngā luenga la Yesu usum tu whawhine na whaia. E ala I vāvenga mana o ong. Sa whaalia ai, na whaalia tua I nei mea uma. Na waai ei tangata ma whaalongo I ei tangata. Na whaalongo tangata ma waai ai. I le whaalia mai lea Yesu o le tau nuu mai. The arrival of the kingdom of God on earth. Amen. Introduce mai, whaia Yesu me uma, whaia o onga, ai whailoa atu ai fōi. O lewa watu le introduction, lewa whailoa atu I me uma ia wa o whaia tua ia te utau. Ai awane I o ngalo ia te utau. O lea ua tau nuu mai, le au mainga o le malo le atua I lunga o le whonga ele nei. Le nau tā ua, e le o vaia le malo le atua le il taimil nei, yes. A o le winga o la uwhamatalanga. O le ua sau le tupu. Le ua sau le mesia o le malo lea. And he is here. O le ua I. Ai aua nei ngalo.
e ele te me to al wel tupu. But remember, Jesus revealed to us, or let us know, that the kingdom of God is arriving. It's in your midst. O lea wo iai le malo le tua. Ia te utau. I le o ngā tu tonu o utau. Talo tātou te o atu le luka na esfuma le fitu whai upe lusu ma le tasi. Le vo i e tele a ina se selo na wha li winga le tele o tangata le winga le nā mea upo Yesu. O lea wo iai ia te utau. Le malo o le langi. Ia, o nai wha te tau i Yesu i a te ia. Nea o tau nu mai. He is here. Amen. Whaelo mai e fo ia i tātou. Se tofo mātangofi, a good taste of the kingdom of God to come in the future. Ali mai i tātou I mei na whaia Yesu I lana ngā ruenga. O se ata, po o se tofo, o le mātangofi o le mālo le tua, o le aho o mai I le lumanai pe aho o le taimi e toi fio mai ele tupu. Yes. O le ala winga o le vala awina I Yesu, o le whiau o le malo, ina ia salamo matali tonu matalia. O lona winga, ia o ese mai tangata, e mai se tangata Israelu na mua ia ile vala au. O ese mai, le liu ese mai o lato wala, mai o lato wala tuai. Maala leanga. Ai le liu mai matalia le ala fau. O le me fau, o le ola fau. E manui ai I la tau. Masui ai mea uma o la tau o langa. O le whiau la le malo na sau mai Yesu. O le tala le lei lea o le malo le atua. Ma o lea tala le lei. E au maia se o langa fau. Au maia le whaasa o lo tonga. It will liberate us. It will bring new life. Set us free from the bondage of sin. Whaasa o loto mai tātou mai le polonga I le angasala. And the dominion of the dark kingdom of Satan. Mai le pongi sao le malo o satani lea fo'i e leo vaia o lo iai le lalolangi nei tātou te iai. O ngā Yesu sa matua I manino lava usum tu whawhine. Le iai o le ese senga tele, mai awala sa hola I tangata. I le taimi e taunu mai Yesu sa hola tangata o le societe. O tangata lo lotu foi, ma tangata fai lotu e peo forsaio. Tangata iutaia, e le ngata foi leo le lalolangi, sa hola I la tou, I se awala se. Aina sila I ai Yesu I nei tangata. Mana tura o la tu o langa. Matu ai ngā o langa o lo o lai. Lea na wha manino ai Yesu I ana o onga le ese senga tele. Le ese senga o le nā tura ma le a mio pu lea te tau o na o lai le tangata o le malo. E ese mamao mai le o langa ma nā tura ma le a mio pu lea o lai tangata e leo iai tu tonu o le malo. Amen. Manino. Pa manino mai e Yesu. Ia na o onga. He make it clear and obvious the differences of the nature and the ethics of the kingdom of God and the kingdom of darkness. Very different, very opposite. O mai lava Yesu mai ilana launga I lunga o le maunga, his beatitude on the mountain. Nei o tuai I ona so. Nei o atu ina I o lātou loa. Le tāu o tele o le malama o le tangata. I le ese senga o le tuai ngā ola e te tau o na ola I to tonu o le malo.
Ai whaapea fo'i. Whafo atu o le malo. O le mantai o fitu e o le mata upu e fitu. Mantai o mata upu 5 e o le mata upu fitu. Mata upu I moira e tolu. 5 ono fitu. O le launga umi le na Yesu. Po a o onga uma ia Yesu na ia o tua I ono so. Ngata o lo muli muli ia te ia. Na te avatu ai le ese senga tele. Le ese senga tele o le o langa I te tau on tato wola I to tonu. O le maloi loa I tatou ma le ese senga o tatou. Mai tangata o lo ola I le malo o le pongsa. Tatou vava ai anga ia o onga Yesu le pe tatou vava ai le mta upu le 5. Oto mai ni nai vaenga mai le mta upu 5. E o lava le mta upu fitu. Ao Yesu e whapeu sisi latu Yesu le moto o tangata. Ana maliwa ne leo ia le maungu o nofo I lalo. No mai ei leo no so ia te o whetala ia tu ia ma o ia te la to whape atu. Whalonga upu ia. A mata lava I le malo. O me uma ia tala noa Yesu I le amu ia. E whaitau ina masalo pe whape 5 me o lo whatatau I le langi o le malo o le atua. Amu ia e loto maua lalo. Awa e o la tou I le malo le langi. Amu ia e whaano noa wa e wha mawhan whanaine la tou. Amu ia e anga malu a wa e whai mo la tou tofi le nuu po o le malo. Amu ia e fia ai ma fia inu le ami o tonu o le tua e mao ona I la tou. Amu ia e alolo fatu o wa e alo whaina I la tou. Amu ia e loto mama a wala tote I loa atu le atua. Amu ia e whatupuina le file mu a wa e ta ua I la to o atali o le atua. Amu ia e sawa ina o no le ami o tonu a wa e o I la to I le malo o le langi. Amu ia o tau pe a upulanga ina o tau a luatu I lava lea. Fa mai o tau li ori mfia lava a wa o le langi lo o tau I e tele. A wa na whaapea o na la tau whaasawai perfeta o e na mua ia te I la tau. Amen. Lui foi a le mta upu lava na fa ipo sfuma le tolu anga il mta fa ipo sfuma le 5 o lo o mai Yesu le ese senga o le tangata o lona malo ma le tangata o lai ola I le si malo ai o mai ai le masima ma le mala malama o utou o le masima o le lalulangi o utou ai a fai mangalo le masima a pena foi ia le sfuma le fa o utou o le mala malama o le lalulangi o utou e le mfeona lilo le ai o tu lungo le maunga a luifo ia I lalo pa upo sfuma le fitu na ele si ai nga leo te fia o tia I mzalo le tatou laanga ile fai upo sfu le fai upo mta upo fitu ta upo fitu nga fo I tele fo I o me o lo mai Yesu le ese senga o malo ye lua pe ano fo ya tuna o mai Yesu I meia fai lo mai ile ta u o le malo lona tama ma le tu ai ngā o langa e ola ele tangata e ola I tono le malo ma le ese senga e upo suma le tonu mta upo fitu I outo ulu atu le fai tutoa e wa piapia wa e wa tele le fai tutoa leo wa mai I le fai tustu sanga o ma o leo langa le nei tatu te iai o le tangata ola I le malo lo fai tusa I le tangata e ulu le fai tutoa wa piapi le luinga wa maua ke riso Yesu le fai tutoa uia ia Yesu le ala e whemaya e tau atu I le ola au lesi pito pe mai ulu le fai toa va tele e ui le fai toa fo o ya mini ala e va tele ai tau watu ile malaya amen pa mai la ia le upo Yesu ile fai unga lava au ile fai upo lusu maltasi fa longo upo ia ele sa watu ile malo o le langi ila to uma o e fai mai a ta uleli ie. It's about the kingdom of heaven and how we enter into the kingdom of heaven. Amen. Salu tatu te fata wa ina le vaso lea. Pe fa fe no tatu fale ile malo.
A le wa mai ia Yesu fa mai ele sao i le malo le langi i la to uma o e fai mai le li ele ringo kaka lo loku. Tangata e o le lotu le fa mai Yesu o i langa o le e fai Yesu o le o Yesu o no so. Ai inspire le tala no anga pe fa ma ite ina Yesu mene. Aisa o le tilo Yesu i le au fai lotu, le au forseio, le au fai tau langa o tangata i uteia. Ma tu ai ngā o langa lai o lai. E fa pena foi la tātou, le ua mai le lui a Yesu, a fai tātou te le pei o masima, pei o le malama lama, ola e pei o le tangata, ua whanau fawina, ua i to tonu o le malo ke riso. O lona winga, ka kuki ko anga e o le lotu, ai le fai le malo le langi, mo i tātou. E le sawa tu langi, le malo langi la tu umo e fa mai le li, ana o le fai le fina ngalo lo utama, o lo o le langi, to tele fai mai a te ule aso matu tele i, tu tuli te moni, perfetane, ai o te tau tino atu, o te lei loa lava o tou, ina o ese o tia o tou ia te o tou, o e fai le a mio leanga. Wow. Ma tau tia, te leo isi vaenga o lo i e tonu, na mata upu i e tonu, mata upu i o le launga Yesu, a o onga Yesu e winga i le malo lon te ma, ma le tu ai ngā ola e ola i le tangata amu ia, blessed are those who are peacemaker, for they can be called the sons of God. Amen. Ia e loto maulalo, amu ia e anga malu, amu ia le ruinga o tangata, o le malo, o lo ola i le teimi le nei, a o lo o lato whaia, le fina ngalo le tua. Wa o mai foi la apostolo Paulo e fapea. Le Roma sfuma le fa vai po sfuma le ono ma sfuma le fitu. Le ta tu tala noi le malo le tua le temi le nei. O mai ma fa manatu mai ta to natural le tangata o lo i tonu le malo fa le nganga o ke riso Yesu. Ai le ngata ilea o winga ma mionga ethics. O ola ai tangata. Au le foi la e tau foi la apostolo Paulo. E au mai sona sao. Contribute mai Paulo i le tato vaenga le. E le Roma suma le fa lono foi po suma le ono mo suma le fitu. O le upo fa pea ma suma le ono. O le nei. Au ana i tau le angaina lo o tau le lei. Awa o le malo o le atua. Ele o mea ai ma me inu. A o le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli le nganga pa ia. Ka le winga o nei upu, te utala ila apostolo Paulo. E manatua le leo le au kerisiano, le le tusi a Paulo, le tusi ai Paulo, o le au kerisiano i Roma. O tangata o lo ono nofo i tu tonu o le malo faa le natura. Le lolo langi nei o le malo Roma. La ngā tau Roma i le teimi vai teimia. O le lolo langi lava lea. O le malo fa Roma. It's a Roman Empire. Ta pule Roma le lolo langi. O le malo fa natura lea. Ai o lea malo fa natura. O lo pule a ina mataitai e tangata fa pau. Tangata o lo fa o ngā ina ele ti Apollo ma le nganga leanga. I o la tau tangata e pule ai le lololangi i ia vai taimi. E mana tua foi tau sanga e 5 fitu ti a talo vai taimi ia na tusi le ala apostolo ma ave fipe e mo moli atu le ekalesia i Roma i ekalesia o lo iai. Ala vai te mitonu lava lea o lo pule mai po lo avea le tangata ingo ia Nero ma kaisa. E po Empire Rofo i le malo o Roma. Tangata le pitu silio na leanga i Emperor Uma lava le malo o Roma. It's one of the worst. I think people say that he's the worst. O ia o le tangata sili lea na mio leanga. Lena, ti pia le ulo Paulo vane lau whaafunganga. Wape foi Peteru.
ma le tele o ana mea e le lea ma mea leanga ma mea ivo na ia whaia i le au kerisiano e mese hoi tangata i uteia. Wai teimi lea. Ia, ai matau lia la. O le mālo wha ana tura lea. Le tātou tala no ai po mālo le lo langi o mea le ma whaina wa aia. Le tātou tāu e la matanga. O loo iai to tonu o le mālo wha le nā tua lea, ni mālo se lua. Ma whaila o na pū lea e lea nganga leanga lea o le mālo o le ti apolo. Le mālo mo mua lea. O lo itu tonu o le lau langi wha nā tua. E ma whai o na pū lea e lea nganga o lea. Li lea e pū lea le mālo lea. E ma whai o na ia ulu atu i o mālo wha nā tua. Mālo le lo langi. E foi tātou te vai e le vai te mili tele o tai. It operates, it motivated, it, the spirit of the darkness, spirit of Satan is behind. Na iei le nganga o satani. O lo lātou whaama ite ina loto tai le nei. E a lai ona o lātou whaia mea leanga. Ma whaia mea e le lei i le sila whanga le tua. Amen. Le la tātou te vai a Nero o ia o se tangata. O lo iai tu tonu o le malo lea o le pongsa. A o le pule, o le tai, o le sifi le malo wha natura o lo langi. Amen. O lono winga. E lua malo lo iai tu tonu o lo langi nei. O le malo o le pongsa, ma le malo o le malamalama. Malo o le malamalama, lea e whai mo tātou. Ngā lol pongsa, whai mo tangata. O lo fia pe whai aleang sala, ma mea leo langa, o lo tātou waia nei. Whamai leo le whai upo e sfuru marfitu. For the kingdom of God is not a matter of what we eat and what we drink. Mai o le malo le tua e leo mea ai ma meinu. Ai le mwhai no tātou maua le winga o le whai upuna. Pe a tātou le so atu lai titi le mea e mafua ai na whai e paulo upu ia. So we can't get out from that single verse the real meaning unless we go further up so that we can get the holistic context, the whole context, and the real meaning of that single verse. O lumaifu, o na e whamatala mai, matau mai ai, ia tangata vai, matangata whatu atu tono le kalesia. A o lawa iei tangata ua lewa na iei tu tono le kalesia. A o loo whai ai ma se whinaunga i tu tono e kalesia. E le ngata i korinito le mele tusi mai e paulo le tusi i Roma. A lafu e tupu i tu tono o Roma i le mela iei lau kerisiano le manatu lava lea. O le whetā wai mea ai. Ai tua ia ai eisi ia tangata e fau mai tu tonu o le kalesia. A mese a tangata mātitiwa. Tangata vai e le ngata vai le tino ai vai wha le nganga. Vai wha le nganga. Ai whai mai la le apostolo Paulo i le mta upu le se furu malfa. O le mta upu le su malfa. O le wha tatau lava i le mea lava le tasi o mea ai ma mea inu. Le whai e whinaunga. Amen. A vai la le whai upu mua. Mai o tautalia o le ua vai i le whātua tua. Ai le ina ia whaamasinoina o Mazarosalonga. O le taofi o le tasi e aina mea umalava, ai aina e le ua vai na o mea e tutupu i le lau ele. O le manatu lea. Mai o le manatu o isi e whaasā o na aina ia mea umalava e ese mai mea na tutupu mai le lau ele. No winga o fua o whaatoanga. Ia mai se foi, ia o manu whaapitoa e te tau ona a ai la tau. A isi, e whame isi, e le a whaina. E le a whaina o le whiraunga la le wai au tonu o le kālesia kirisiano, le u whao leina tangata. Ai o atua ianga i le whai upu e wha, mai o ai e oe le wha sala atu, ile au na le tas. O mai lalo le fai upo e fitu, a wae le aiso tātou e ola mo ia lava.
tutu mai le titianga i lalo tātou whaitaunga ngā ili whai pasuman wha. Wa au iloa ma o mautinoa i le ali o Yesu, e le aise mea e le anga fua, mea ai e tautala ai. E peitai, o se o manatu o le anga le mea, o na le anga lea i a teia. Ai a whai e whaatinga aina lo uso vai vai lea. I au mea e ai, ua e le toea mi o lofa. Aua le whano i au mea e ai o ia na maliu ai ke riso. Palongo la alfa e posu malono. O le nei aua nei tau le angaina lo o tau le lei. Aua o le malo le atua ele o mea ai ma mea inu. O le ami o tonu ma le file e mu, ma le oli oli i le anganga pa ia. Ke lo ia lo ia i le spirit o le evangelism, mo le wha evangelia mo le wha malusia ina, ma lea o ina, o tangata ina ia o mai, ai mlenga te ia tu mau tu tonu o le malo ke riso. Wale o mai a ngofo ka koma koi kukuli o ngā o tātou tu la fono. Ma mea wha legalism, because legalism can kill and destroy people, destroy our lives. Mea wha tu la fono ina. Amen. Ala me o fia fai loa mai e Paulo e winga i le malo le tu. La me le fia fai loa tu e Paulo i le vaenga nea. O lo fa ta waina e Paulo le malo le tu. Ai o se mata upo lo a fia ai me ai me menu ai sa. O no ia vai timing. Sai ai se, sai la vole fia naunga i tu tonu o le va lava le au Cristiano e winga i manatu e lua. Tupu uma lava i Romam Coronito e peo na uta ua. O le manatu ma mue fa pea, e le ai se a faina. Pe a whai e ona i tangata fau, e fau atu le kālesia, e vai o lātu o langa whaalenganga. A o la vai lātou le whili maketi, e whaatau mai eini manu, sa whao ngā ina e tangata whaapau, e tu atu i a lātou, ale tale mausi e a lātou taulanga i o lātou o tua. Whamailea, e le a whaina pe a whaatau mai, e tangata, e a ai, ia ma au mai e fo ini ala tu faanga i ala tu fata singa fa e kalesia e fai. Ola manatu le sile manatu, me le a faina. O e fata mai me la ma tu fo manu ia na fasi e fai ia. Taulanga i tupua tanga ta fa pau. A ni vaenga la o povi ma moe ma me no toe. Salo mena ave fata le maketi. Ai fata ini tau ngofie ina ia na ialu. O le manatu la, o tangata e peo no whamtalaina, e le manatu whapea. O ia mea, se o mea umalava ua whaatangaina. Everything is slowful. O le isi toi whapea le manatu, e le isi toi a whaina o mea ia e tusa lava pe le mama. Ai ua maliu Yesu whaatanga ai mea ma whaasa o loto ai tātou, e fai so se mea tātou te loto i ai. Ai manatua foi. O nai tangata whato ao mai le kālesia. O loo vai, o lātou manatu. Ai mai se foi o lātou o langa whaalenganga. Ai mai lai mai whaalongolongo tātou whaalongo le manatu le momo. E pe fōlinga mai e mana ia. Ia ei foi lona. Ia. Tātou whaalongolongo la pe a tātou wawai lesi manatu o lesi pito. Wa le manatu le momo, o lona winga, a whai lava tātou te o atu le maketi. Ma whaatau mai ia manu e whai ea tātou mea ai. Ma au mai le kālesia ia tātou maftanga. E le ai lava se a whai na tusa lava po mea na tutoe mai i mea na whaatau la ngaina e tangata ia lātou tupua. Ma o lātou tua. No winga la sa vali tu alto ina le maketi tau atu le vaenga o le povi po le alanga o lo maka ina le lanu mumu o mea na whaonga ina i ngā mātou taulanga sa whaonga ina i whai ngā taulanga lau whapau wha tau mai loa le alanga a tau mai loa le alanga le nai le ilawa sea whaina ai sea because it's cheap tau ngofie langa la a whai e le manao i le mea tau ngofie lea. O lona winga, o le a tau mawhaisi tangata matiwa lea. E tau whaatau mai se manu fasi ma atoa, pure. A o le whaalawe la, ma si ona whawhitau.
e mawhai asina taumeta. E o leisi la manatu i leisi pito, o isi tangata i tono le kālesi, e whapea. E le tatau ona outou whaia o ia mea awa ua outou au whaatasi ai ma nganga whaate moni, e na ua outou whaatawina mai mea ia taungo fie, ai o mea sa whao ngā ina e tangata whapaupau, e tu watu i a lātou ale tale, e whaitauranga ai i a lātou tua po lātou tupua. Ia, nā lau e whaafonga mai mo tātou wawai, i le mea le concern o Paulo, ua lua manatu, o whete na i ai. E mataulia o mea nei, o mea umalawa e whaatau i leo langa whaaleanganga, a spiritual well-being o le tangata. Lona o langa tā puai, ma lona o langa i lana mai futanga ma le atua, mea uma ia. Lea la, wale ai eise file mu o le fe upuai nei ma manatu nei e tusa o nai tangata fau ia. O le manatu la, Paulo, se a tonu o le a whaina nai tangata le nei. Pe ana ufai atu o le wha evangelia le winga, lesi winga tā ua o le whai upu nei. A tonu atu e vai ai ma wha, vai ai le o langa o le tangata le nei. Ona ua le ai se sa o lo tonga o tangata nei. E ola ai ma pule le tangata i le mea na te whaia. I lona sa o lo tonga. Alai ai le file mu o le atu. E le guilty pe alo e whaatau mai mea ia. E le iso na manatu whaasala, whape ua leanga o iei luma o le atua. Uinga e le latu sue pe latu ma o ngi mea ia, o ngi mea leanga po. Ia sa o le manatu, the conscience should be right, clear. Pa mai le la apostolo Paulo. Se soli. Dai ele fai upu e fai upu e ono, sulma le ono. Mai o le nei, luinga o le nei, luinga e wha tau anga i mea i o muntal no mai ei Paulo i fai upu i o tuana i atu. Me wha tau anga i tangata vai, ma mea ai ma meenu ma le whinaunga le wha mamelo Paulo. O le nei, therefore, aua nei tau le angaina lo outou le lei. Amen. Luinga o le whaapunga. O lo outou le lei. Nae tau te iai leo langa wha le nganga. Aua nei tau le angaina. Aua nei whai mase mea. E a whaina ai pe tau le angaina ai. Ia leo langa lo soifua ma lo o langa wha le nganga. Ona o lo wha masino ina ma lo wa ai anga i le me te tau ona whai e lisi tangata ma lisi tangata. O inga o le a e guilty pe a whai a o le a tu la whai i a lo manatu. Mai e tau ma whai e wha savali mai e lisi tangata i le mea nai te whai a ma le mea nai te olai. A ngā fui e tele o mama oe i o manatu. So leave them alone. Ai sa whamai la apostolo Paulo. Awa o le malo le atua. E le o mea ai ma me inu. The kingdom of God is not the external things. Not the external. E le o mea i fafo. A o mea i tutonu. The kingdom winga. Le wa mai tātou tala noa i le tāua o le melea. O le malo wha le nganga le tātou te tāua. O le malo wha le nganga. It's a spiritual kingdom le tātou te ola ai leo vaia. O le mea wha le nganga, e leo se mea wha le tino. E leo ni mea wha te tau ni mea ai ma ni mea inu. Po le ala vale le anga ma le se o le mea le tangata fau ma le tangata mativa le fai. Ai a fai o sao lona loto, lona conscience i le tua. O le mea le wha tāua mai e Paulo i le ola e te tau o na ola i le tangata. O le malo le atua le teimile nei. Tolu a mea. Pa mai a. O le ola i le ami o tonu. O le ola i le file mu. Ma le ola i le oli i le anganga pa ia. Ana esa wena. Mai Paulo. Se leo mea ai ma mea inu. Pule al tangata ia. Tu upea le lot tangata ia. Failo na loto ma le mea. Au o le tatu, le sau ilunga le mele, sau ilunga le mele, no foi tau, ne mai a Paulo.
Se awa tātou te wha masino, awa tātou te tau salaina ma wha sala fua le tangata i o tātou manatu. O tō pisi e wa ai mea i whafo mea le tino, the external. Ai ngalo ia te utou. Se pē tō te toa angai tausi ma tō whai mai ma mā mea o lo tō ai a whai e te le ola i le a mi o tonu, the internal. A whai e le o moni lo loto ma lau tāpua inga i le atua, i te tonu. Ma lo o langa au ne te tonu, a mi o tonu. Wa whai mai a, o le mā lo le atua. E leo tala noa la, e leo tala tonu, e leo tala noa mai Yesu i le lumanai. Tala noa mai Yesu i le taimi le e ola ai tangata i le taimi o Paulo, e o mai lava i le taimi le nei e le umai le vaenga lona lua o le malo ke riso o lea. Taimi o le tupu o le malo, taimi o le lau olola o le malo, ai awane i ngalo i tangata o le malo. Se au kau ke pole ke le ngā mea, o le malo le atua le taimi le nei tātou te olai. Va ai lau ami o tonu, means ma ai lo o langa wha le nganga po tonu ma sao lo loto ma lau a mio i luma o le atua. Va ai le fi le mu. A mo ia e wha tupuina le fi le mu. Wa e ta ua o ia o ata li o wha nau o le atua. E mwhaianga ko kong whai kausi me a ai ma me ia ma ma whai lava lava ma uma mea uma ma papai uma mea uma e alu ai le lotu. That's the outfit. That's the external. Mea i whafo. E le lei na mea uma. Lei se me lea ngai le matua i ila ole. O le silika o lo ofu e te alua i le lotu. Ai a whai e wha le tonu tu tonu. The internal. O le malo le nao le tua. That's how the people of the kingdom of God lives in this time. At the presence. I le taimi le nei o le malo le atua. Amen. Na. Ta ua te lea. O le malo le atua le taimi le nei. Pe ma fai ea ono tātou iai le malo. Pe ma fai ea ono iai le malo le atua i tu tonu iai tātou. Le tātou tano le malo le atua. Le taimi ne telefo, taimi iai whalonga mai. O nawa ele malo le tua i tonu ia toi, nawa ele malo le tua i tonu ia toi. Fai asi whawhinga tā o le whaupunga lea. E fo le pese ma same tātou the heaven is in my heart. Ia, saro le whatau le malo le tua. A o nei mea uma manatu uma, o loo whatatauina lea i le luka e sfulu ma le fitu, a o lona whai upo e sfulu ma le tasi. O upo Yesu na whape atu ai, wai ai lava ia te o tau le malo le atua. Ese mai la ia le whalili unga o tusi whapretania. Alo isi lo minga, whape Yesu, the kingdom of God is amongst you. E wha mai isi, e mai se ala King James o lo sau whape ala na whaupunga, the kingdom of God is within you. La le mele o le tau I don't agree o lo fai mai la o lo fai mai Yesu i o lo ma lo o le o tu tonu ia tu tonu o le loto o tangata e fai wana paua le o le mau o lo tano a Yesu le ma lo lo tama a lo tala no mai se me tau within tala fa punga le na within. A o le whasamo, o lo whape mai, wai ai lava ia te outou le malo le tua. Wai ai lava ia te outou le malo o le atua. E tu pe lo manatu ai pule oi lo manatu. Awa o lo manatu malau su ai ai. Tari se vai taimi sa ta uai fo ile le vaenga lea. Ele tulanga ile malo i tu tonu ia i tātou. Tu tonu ia i tātou. Whaafonga hoi upu ia. Hoi upu lusu maltas. Lo whapema iai. Whalongo. Tāua i o le amtanga i tātou te ilo ai. E sale mele tau tala Yesu. Lo tau tala ile
se nofuanga, po se area, po se laufanua. Fa mai, ele fai ane fo e tangata whauta. O i nei, pe whauta, o lo i la. E lea, le malo. Na o lea whaatari matauria. Lea whaatari Israelu. Ele teimi e tau nuu mai lo lantou malo. Le la wala sue. Le la fa mai su fa mai. Oi, la wa fai la wa maka ila malo. Mai si o la wa inei o inei Jerusalema. Mai si o ila. Le winga nga te lai nga Yesu. Fa mai si o inei, fa mai si o ila lo fa tau ile lau ele. Wa ila le fa upunga, fa manga le fa upunga. Awa fa auta. Ua iai lava ia te outou le malo o le atua. The kingdom of God. It's not over there. Ele o ila Jerusalema lau a matai. Awa ko kio e su e o i Galileia ele o ila le a makai. Awa ko kio i Roma. Awa ko kio i Asia le titi. No, ele o inga. Ai fai mai Yesu. Le ai o lea lava ua iai le malo le atua in your midst i to tonu ia te outou. O inga ele o te utala Yesu i to tonu o la te uloto. Aisa, ai fai tau iai. Ala e tala no Yesu ma le au fariseio. Tatu te lola e le afio Yesu i to tonu o loto le au fariseio. Aisa, piko siringa ke e lau li ia Yesu le teimi lea. So he's talking to the Pharisees. How can he be within the spirit or the hearts of the Pharisees? Kaka pik siringi ke. Lo ingala. Le teimi lea o tātou ola, im tātou soifua. I o tātou lolele. O Yesu. O ia o le tupu o le malo. O leo fa mai Yesu, o leo ua iai lava le malo. O leo o tau si o mia le malo isa. The kingdom. O leo ua i le tupu. The king is here. O le mea ia Yesu, o le representative, o ia o le tupu o le malo. Fa mai Yesu, he's here. Even though, e ui in tātou tāua. Fato a tupu pe to a fatu pe to a fatasi ma a to le malo ke riso pe a saule tupu ma yai malona malo a o Yesu le o sao noa o le lava o ia te le malo means the king is here right in your midst le o to va ai mo to fa longo ma ia te ia ai to te le o talia ina o ia e o whene ngalo. O lo a o mai Yesu i le tatalo. Ia i tātou le mātei o ono o lono whai upo se fulu. Ia o mai lau malo. E le mata upu lava nai ono nai o mai Yesu tusi mātei o. Tātou te loa ai. Tāu a tele ro tātou loa. E le o, yes, the king should be in our hearts te mi tātou te talia ai Yesu. A ole malo, a ole terms de ole malo, the kingdom is within us. Fai asi matau tia blanga le fa tau il fai upu lea. A yelo tel tonunga. E leo tonu masao e tusa male manatu male awa onga mameta te fa longa el to telefo nisi o fai launga. Ue tu tonu ia i tātou le malo. Aisa, lea o mai Yesu i lana te talo mo i tātou te talo ai. A lea fai mai Yesu le mta upu lava le ono alono fai upu e tolu suma le tolu. Fai mai, ia o tau mua i sa ili. Lo inga o le mea lea tātou te sa ili. Sa ili le malo o le atua. Seek the kingdom of God first. And then other things will be added. Mai o tau mua i sa ili le malo. Means, e ka kaulawa nga iai o tātou manatu le malo le atua i teimi uma. Yes, King Jesus is within us il teiming tātou talia ai wa ufale mo tātou talia Yesu o ia o le tupu o le malo. I te tonu o tātou. Ne o tātou talia. But he's our savior in that terms. In that sense. O ia o le tātou faola.
Ai ele taimi e fio mai ai Iesu, ato e fio mai Iesu, I lona fio whaalua mai. O ia mo I lava la, ua sau o ia o le tupu. Tau lolo I Iesu nofo I lona nofo ali, tātou no nofo whaatasi ai. A o ia o lo tātou tupu, lea nā fio mai lo nā fio mua mai, o ia o le whaola, na te whaola ina I tātou. But should be in our conscience, should be in our mind, should be in our hearts. Yes, we are seeking the kingdom of God. Nang lea lava tātou te lo langi nei. E foi skemi a kako ola I le malo le atua, I kako koe ola le malo le pongsa, I kako koe mai, kako hopa ias. Amen. Luinga should be in our conscience. I must abide. Te tau no utu mau. Nanga pisi lo kako mau fo sa ili le mea lo langi. Kia I lo le malo le tua. Ave mai Yesu. A o e ola ai ma o wola I lunga funga ele ne. As we are still living and exist in this life, please seek the kingdom of God. O sa ili ma ia maua ma ia mautinoa ma taofi means live accordingly. Ola I loa e tusa ma tula fono. Ma ia inga o le malo lea. Whaatali ai le fio mai o le tupu. Amen. Ia. Te atu sina vaenga. Ta tala noa lava le teimi lei. Toe wha manatu ia te oile ta ua o lou loa o malo e lua. O malo e lua le tatu tala noa I pe o malo wha le nganga o malo. Fite nai o le malo le pong sa ma le malo le malam lama. Ai te lo le au tu o malo ne e lua. Malo I e lua tata ua. Leito tonu o le malo wha natura. Po le lolangi. Ngai ki sikseng iai mo sikseng iai lolangi. O lea e tupu ai le mea lea. Taua I o le mea lea lau taua. O le tau fauina o properties. A mise lava tangata. Tau fao e malo I e lua. Ia tangata. Tanga le fai le taua. Le fai le fite na inga. O le malo wha le nganga. Malo I e lua. Na lo wha matala mai tusia foi. Ka foi tu. Efeso nta upu e ono. Efeso e ono. Na eta ua mai ai na. I le fete na I o malo I e lua. Ta upu e ono lo no fai upu se fulu ma e o suma lua. O te o usoe o te upu le nei o te uloto tele le li ma le malosi o lo na mana. Ia ofu o toi ofu tau ato o toa mai le atua ina ia o tou ma whai ona te te atu I tonga fiti al te Apollo. Ma whai ona o tou te atu so there is a battle going on. Mai la ia lea. A wā tātou tele o tau matangata. A oli sili. Whaalongo I mea. Mai tātou tele we are not waging war against flesh. A le tātou te tau ma nganga. Whamai tātou te tau ma li sili. O li ma fai pule o nganga le anga le pou liuli o le nei lo langi. A toa ma nganga I mea o le langi spirit of the heavenly realm. Ne tātou te tau le te mile nei. Tātou loa I la usum tu wa fini. Tauna e matala ma o matala. O lo tau whao e ma lo kau ki o e kau whao mai nganga lai o. Ai o mai foi o e kau whao aku kanga kau le malo le ringo le whai alfi toso e inga le. There is a tussle that is going on all the time. Fighting for souls and human being. E le ngata foi la lea. O le malo wha na tura o lo pule ina e le nganga lenga uta ua nei niro o le malo Roma. O le malo wha na tura a o lo pule ina e le nganga lenga. Nai le tusi e Ioane o lonu mta upo sifuru ma le valu. O lonu fai upo e lusu ma le valu. A iso uteimin fai tau le langa e faisina umi. A nai o Iesu ina. Ioane sifuru ma le valu fai upo e lua sifuru ma le valu. E o tu lava le mata upo se fulu ma le iva. A lona fai upo se fulu ma le ono. O lo o pape nauna
Tala noa mai ai e su e winga i le teimi lea na fete na i ai lona wha masinonga ma Pilato o ia o le tupu o le malo Roma. O le tupu. O le tupu le region lea no fwa Yesu o le malo Roma. Na fisili atu Pilato, fistali mai Yesu, fisili atu Pilato, fete na inga la o le malo lea. Au Pilato. Tangata o lai pūlea, o le malo whanatua, a lai pūlea pe control le nganga o satani. Whai au, o leisanga me, wanga le lopo lai mea la, whai lai maa, lai whai mai, o le tangata lea e leise mea salai ono salai. Fongo i le crowd, no le moto o tangata. Pa rapa po Yesu, fesili, li liu mai fesili wa Yesu, o se tupu. Whai atu Yesu, yes, I am the king. O le tupu. O li liu Pilato, li liu atu i lona faltua, a mai le fautuanga, koe li liu atu, koe fongo i tangata, e fongo mai lama tangata, whaasa taulo na tangata. Le taso le anga whai i, le fite ina inga, o le malo whanatua le pūlea satani. Ma le malo ke riso, o le tupu, tupu le tala noi e Pilato. Amen. E o mea le teimingi, le alawa tupu mea ia. Behind the leaders, there are a spirit of demons. Whaaftai ai ni taitai e le o awhi ai. Wai le whapea uma taitai uma. Ai ei amalo oka. Mai le kolose o lona mata upu momo. I fwai la tau tatu te loa i usum tua whawhini. Na a mata mai la sol Pentecost. Na whaatupuina. Pena amata mai ai e le whaatupuina o le tutoina o tangata po o le malo lea o le langi malo le tua. O mea tolo e winga i le malo le tua le taimi nei talu mai le aso o le Pentecosto. O le mea mua o le malo le tua ua iai o na tangata. Kolose mua whai upusuma le lua o suma le wha o loo whaafitai atu i le tama ua ia saunia i tātou ia tatau o na tofusia i tātou i le tofi o le aupa ia o i le malamlama. Amene. Tofi o le aupa ia le taimi le nei o le malo ke riso o lo ola i tātou le malamlama. Whamaila le wha mangal wha. O ia ua na la vea i mai tātou le atua le tama. Mai le pule le pou liuli. A ua na au mai i tātou i le malo o lona lava alo pele. O ia ua tātou mau ai le tongi ola i lona toto. O le wha mangalo ina lea o tātou ang sala. Tolu mea tāua. O le mea mua o le malo le atua o le ua ia o na tangata. Talu mai le aso o le Pentecosto. Wha o leina tangata. Ta lia e tangata le. Tala le lei o le malo. A mata i tangata i uteia. O atu lava i tangata nu ese. Mana tua o lo tātou ole le neilo le langi o lo iai whainga malo whana atura. O lo e sitseni mo sitseni ai leo langa nei. A o mea e mawai o sitseni whala langi. A e mana tua ia e mautino le lei e ui ina e sitseni Australia, Amerika, New Zealand. Fia lava se meo e sitseni ei. Ai iai le isi o sitseni e whaavavau to e moni ma mausali usom tua wawhini. O lo sitseni le langi. Pe a whai o lo e ola e tuso tu la fono. Ma ia inga o le malo le temine. O lo sitseni le malo o le langi. A wai ma vai lo sitseni na iai pe a oti. Il tino le nei. A le sitseni lea tu maua sa mai Paulo ia Filipi. Filipe tolo lo whai po lusfulu. A wā o lo tātou nu moni ua i le langi lea. O lo wha tali mai ai tātou. E lo tātou li i whaolo Jesu Kiriso. Nu moni i le langi. Amen. O mana vei tātou ma vaenga o le malo le atua. Mai le teimi na avea ai Jesu Kiriso ma whaola. Ma li. Tupu. I o tātou o langa. Mana tua o tātou wa nā o se. A matanga po se wha polo wa a matai. Le ulua i fua ia tātou. A iei le aso e o ma iei le ato o toanga o le malo le atua. O le melo na lua, wha umatu mei e lua ti toio na watu e lole pe isa ofisili. Ai fia walau mai lo le temi. Melo na lua. O le malo le atua o lo o tupu pea ma wha to teleina i tangata i le temi. Le ngata o lewa i tangata. But it is growing. Mai le mateo e sulma tolu tasi o le tolu.
Ma e tusa le malo le tua ma le fua le sinapi. Ua tupu, ua mai manu felelei ma ai. Ua tele, aisa, ua toa tele tangata, ua mai tu tonu o le malo le tua. O lo fatusa mai fo i mea whaafefete ale fufine, aisa, sita mai mea whaafefete na amatai. Ai e moa ua tupu tele, fatusa i le tupu ma le tele o le malo le tua. Ma le mea lona tolu o lo iai le malo le tua le temil nei. O le malo le tua usum tua whaafine. O lo o fefi loi matangata o le malo o le pongsa. Aisa na iai le matei o lava na suma tolu. O e lusu mal fai o le tolu se fulua o onga Yesu mfa te oto e fai tau lona malo. O le malo le tua. E tusa. Ma le tangata na tuto. Tuto le seito. E alua e le tangata faa lilo ma le ngoi to ai maisi mea e leo ni seito le titania ona tupu lua i lava lea. Amen. Ona ola faa tasia ia lea. I le lalo langi faa natura nei. O i tu ai ngā tangata e lua. Tangata o le malo o le malama. E le seito. Tangata o le malo satani le pou lioli. O le titania. A fele iai. Tonu le fanua, le ale fanua, le lalo langi whanatua, po le malo whanatua, lea tātou te ola ma soi fuai le te mil nei. Ia, tala atu le tātou leina, pēr e fia walau mai, tolu fitu tasi lima iwa tolu le tātou numera, au mai ai pe ai ai se fia, fai mai sona fina ngalo. O le ala le au tu o nei wha o tu ina mai e su mo i tātou le te mil nei. Wha tālofa le tātou walau momua, tālofa. Hello, Falava. Hello, talo. Gari sau. Oh. Talo fatu. Talo kalau sunga poni. Ia, talo fatu nina. Malo. Hello, lava soi fu e Georgina. Ia malo fu soi fu e la sunga. Ia leli. Mana ia tatom sa upul nei tula le afiafi. Fa mala mala manga tili o le malo le tua ia e me se fu il malo le poli. E se le mana ia fa mala mala manga le. Ia se ula ia o le o mala mala ma fa mala manga le lo sunga. Ai apa u mai la i te tonu e kale sia le taimi nei le tau te ngalu due ai. Ia awa e mun e ngalu due matanga. Mali era. Ai le me le pe e fatis tu sa ho ile le si tanga sa ile sinanga tala ngalue te afai e ngalue ai fale turna ngalue mali tu si lima la ia o te fatis sa ina la tu so la usau noanga ia e pe ia e moni ai o le malo le atua ia o le tangata ia o foi na tulun sai foi le atua e ele na sa o tonga foi le ngalue ai le mea o ia lo na fai ia ai pe o sina e pe o le fa tu sa fa pe o le to anga lue ia e pe o tau solo muli ai stanga sai vai mo le fai fam sino le stanga tama ia na nga ruenga ia le na ai tu ile tu ai me nga ba venga kuri le stanga ka ore ia me senga tanga ta fo ia la ai fa te le lava mo mata aptai e tol tina alo fatu manuia lava ngaluenga lea fiafi fa pe foi sau lo tu mai foi felo ile va yaso alo fatele atu ia fa pase fu Antonina pase fu atalo fa tatu vola talofa alo fa la shoa fonki talofa o ile sa no mai ole au kalolo oi talofa kalolo ya sa no mai eu vengo leu ya amaloa i la sunga ka longolongo e dei so mangaku pa wale me o ke fa ka ia ide me ai fa le nganga lo e for mai fa mal mai ma ko ngi vai yo wa mong ya ka ko lo ma de ku ma wala ka kyo e ka pu inga me ya ai e yo le mala mo so a kala ko le pena e leli a ver ngai por kala me fa ngolongo i pe ai po uma o ke fa kai lo sunga poni amaro fo i lau sunga i le mala winga o i ngai mea ua ke le ngā mo i mā kou fia maule se
me ai fale nganga. Aftai. Oi a Aftai tele lava. Yoi. Ia Aftai leo. Ia le kua lo. Ngai po. Aftai e tu loso. Vanes swaf. Ia. Fa mngere kua ya kio me sanga fa. Olo inga pe oi. I le fa mngianga le kua. Aftai tele lava. Tu fe lai foi leva yaso leo. Ia, alo fa ku sio ku finga nga mo moi fo a konginga sungal kia fiongol kia kok. Ia fa aftai tele. Ia alo fa atu. Soi foi ia. Soi foi a kongi. Soi. Bata alo fo tatu la ulea talofa. Ia, na bon. Talofa. Oi le sa no. Check. Okay. Ya gopo. Ia. Ya, malor soi fua. Tau no mai. Ia, malor soi fua soa. Kai vai ro sugol ka ku pa mustadi ke sia. Ka kwa so fo ya le. Ka pula vai so ku nga ya ku ya le ko ya ko fa so ko fo ni ya ya. Yeleli. Ma o si o so ro ka vai nga mo ka uma la a. Te mo hoi do ngi ga ya wai. O me o pu o ka longo longo ku pu fa ko ku. Mali elo. Ka ko e ga la ko lokula sa uma la u ya sa ro fare ka. Mali. A pe o pokalame re ka ke ko e faro ngo ai ko e ri ka we kai kai ko e o ka a ko ki ko e faro ngo ngo ko. Mo so ba. Mana ya. E pe o nga ko mai re u ko nga le sa la mo ka vi kai. E ka ke mo mak ba fo le po le i ya so mo lo ko. Yo nga fo lo to ya a. E nga le ile mai kafe. Yo nga nga Yeleli. Me mo ya poni pa pe nga le o langa le ko ke. Mali. E ni pe fa se au pe wa kai e so le sa o kamale sa o so le Malusia. Ka kai so se kai ka te mo ke al. Por e ni ke ni ko lo ku pe o me o ko fo ya kai kai re ali. E Malusia le lo tol. Ela ko mau ma pa pe ko so fo ye zo ko ya kerbes. Malo la voce. Ne le ka kai ko sunga ko de nga. Tai lango mai. Ya fa manu ya tu le tu ya tu ina no fo ina. Tornaki. Ai tu foi leva yaso. Ya, lango kulava. Ya, complex fase fua. Fai. Ya fa talo felicitatu la talo fa. Vamos se fo lo fioga. Talo oi le sa no mai. Pola. Ya. Talo fa pola. Ya sa no mai lo. Foi la suga que vai la. Talo. Foi. Ele masani o wa ke masani o fa longo le kala. Aftai. Ai. Kau ya ro ki ko la o de kio ya o ro la o so nga ku danga de o re kau pau ya ma ro dua I kaka. Ya. De ko ki wa. Ya ka ngo fora ele queria ko ira so ko I de ku pa ya ka ngo fo ma ta ku to langa o ka ko ya. Ye. Mo mi pa ma o mi ta. Yeleli. Wa ngai. Ya pa ku ta ka ko ma ro ko I ka ko. Ya. Monilo. Se va a wa ima. Kuya yo pe na malore. Ali ela. Yo le pa nga di ya ka u de. Ya. Se ka u le ko ta ko ku. Mali. Ku a ba nga de pa yo. Ke le uspa nga ka ko. Ya ko ma ye ku ma le uspa ya ori si va. Wala ko e do vai me pa di fongo ka ko Kau kele mai kuspa I fongo ka ko kama pa ka ule fa nga. Ya pe e o po ya o si ano ka de. Ile pa ki ya mo mate ya ongo sio ka ko mu e pa vai dia pu. Amen. Ai pa re ku sai ko ya de u pu ya male pa ki ngonga. Mali ela ba. Pe yo ku ranga ka ke foi programa ni ya pi o yo tau ka ngai ka ko malo ni Alolo. Tai mo ra sunga mo le programa ma ko Tai la vai to lo sokol. I fai var ni ya
tai ia alofa atu da tu fela fo dat po kala mele vai aso ia so foi ia a se fo pata alofa atu lista tu la ia nai pa wala wala no chasi le toi fi wala mai ia wala au mo te mini manu ele uma tatu minute tolu e toi ia lea alofa malo poni malo oile sa no tui ia alofa tui malo la so fua wa pero para que mi canu ko a maka po kala me ale ko ko e malo si ole oke faskaia ko ele sunga ngole mta upu awai saun ka upu ai au se me fo isa masa ngkar kala ngoi fo ile ai ia e fa vai fo ile mai le kurang ko pe au le loku le fa pe ka ke pa yaku on yang kulang au la utala fai ole kaimingei ole au mai o fe kaui mar kaimingei lielo ai mai se la mal mor ka penganga awasi tianga mar kulang or ka ko fa moi ile malo le langi le ele le la wa mai mta pungia fia le memori yakulo wangang fa kai o fe au kongu yo asongi ali ole malo le ki sa ngo yai poni o le ma o le yakulo finga lo pekele au wai le kulanga le malo le we to tonu ya ka ko the kingdom is in us pe nga au mai le sunga ai a fu ile fu le nganga le anga o ile sa nganga yang sa ngwa le sunga o le malo le langi le o me ai po me ale mi tonu o le file mu mal o le nganga pa ia o mea la ia kusa le kiwa afa mai o lewa it's in our hands o lewa ia kako awa fo ila le o le ami o tonu o le me mfai le tangata o le file mu e ka kaunga mau le tangata o le ori fo ila ngang pa ia o le mkafa yo ia kangaka e kaunga ye so once ia ilo me e kongor kangaka o ia ila ia le malo langi le malo le tala noa mai ia le fionga le atu pe e fa pe ngaso ka ikala ngonga o ke io e inga ile le si foi ku e ia lo le mele ia kulanga yo le ami o kongu o le file mu ori le ngang pa ia e le ko e mau fo ila ko kongu se kale sia me ia pe nga mai finga lo tinga mo me le kusi lima ala yo le kiwa fa mai su wanga ngoko mai fu e ofu mai ofu fu ma moe a o loko fe ai me ia ongai ele ole loku le ka u ole mea a ole pe ole ia me ia ole nganga le sa ngo ele usole le kai mi usola ali tui aftai lava afka ia ko ele usole tai malo filangalo ai tu fela foi leva ia soltato programe ai so foi ia mole te mi tui ia alo fatu sau ia tu mo mele no tasi le sunga sau talofa ia talofa lava la sunga talofa oile sau no fa mon ia o moau oi talofa moau ia sau no mai loa ia pa fisilia ko il manga ku ye lua ia nga manga ile fa o la ku ka makiwa fa ka mai le vai o le mangu sa fa nga mo ia sa fu ka ulanga ka pa popa ia malesila mangu e mama ia o fesili la va mo le fia mamla mai ia pe fa makala ka ikale mau mia e makiwa ia e mama loko ia wa paule o le selingi ka ke mau ia wa ka alu la mai le povi le kaungo fie le alanga wa fa ka o la o mo fa mai ia wa fa ngai lo ka inga mau si la ka ulanga ko se mai ele o si ka mai ele o si taulanga mai ai walanga el mau que le Roma mar mele ele le malu le Jerusalem nga fai taulang ia pe se winga va penga pe ila fa fika farka nga ka pe o ka ko fa nga le fa pe wakale mau se me au ka iko le va fia o sila ka ulang le winga tonu la nga le o po Paulo awa ko ke fa masingo fu le me o la tonu ile loto le stanga a fa ya la sa o le loto e fai ai lo winga ele o afaina ele sile fanga le tua ai fai kau ele maka upu a kolanga fa mai awangi e fasalaina lo uso e tu sa male me ngai ke lo e onga la le finga onga le me ai
Lo inga la mana tu Paulo. A fai lava o la ua whaatau le tangata le me ua whaonga I mea ia ai pau a leo le mena te mau anga ke le o malam lama fo I longa I loa o se mea I makua maku ia el kula fongo le uli I episai. La lava la tonu le tua. Ia ngo umal ta taimi wa whaftai manga ia fisili. Mai anga fisili e toi mau ai le alang o umal ta taimi. Ia toi va vala au mai leva ia so pe ai se fisili. Ia manguia le fi manguia ngaluenga. Ia alo fatu mau. Bless fase fua. Ia ia le tua o lo pisi malava ta tu lenga nepo ai fa malulu watu umal ta tu taimi. Ia ala fa sta tu talo. Ma tu te vi ia lava o lo ma tu tua. Pa tele lava. No le lei matu tu fai fa so lo upu e fa penao na matu fa longo iai ia o lava te mai le ato toanga matu te lo mama la mai lo fina ngalo ta ma fa tai le fiafi talo I fa mnia yo tangata ala yo fionga o matu tel no le po ia te ia tu fo I matu ma wo fo I matu se va yaso manuia le va yaso matu to e fe lo mai le va yaso lo manuia ai vi ia pe o lo mātou tu e whaavavau, nā no mātou te talo, e ala atu ia Yesu ke risolo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amen. Ia, e mole atu le nganga whaaftei tele, le pa ia malo si o tātou atu no, whaaftei lango mai, e lau whaaftei whaapitoa ma le tāua lea i atu tau, o lo o lango mai le tātou ma tā upu. Te ole si le meilo ai tātou lo nau le malo, ke whaalongo lo I tā upu whaale nganga, e no foi lo e kere ko luese ma ko kia I sesi mea ma e alu lo e fai sesi mea o lo lango ma lo fa longo I mata upu fa le nganga ya tonu mo ai se so swani I lo so I fu fa le nganga ma fai fa tasi ele ma lo le tua mo I tatou fa manuia le tua le mamalu le tunu tatou to e fe lo I leva yaso o la auto ona lei poni fonati fa so I foia mo le ni taimi ia le tu God bless. Wana ole fetu moana a onga amata po le moana stars ECE le a onga Samoa manrewa. Tuatusi luatasi tolu Weymouth Road I tuane ole ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāua ina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi. Mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awa uli. Nappies ma wipes e mawafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whasotai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu I whale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame.
Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Iva tu amo. Lewa tula mai le tatou taimi le wati le nei fuivanga le fiafia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ia ma le tatou porkalame pe o nei ai le tawalunga i o le tatou fiafi ia whaatasi ei ma le tautua. A le sunga le li whawhianga inga pasta poni for the tea. Ia mari tātou porkalame le nāpi o na whaafonga mai ele tātou atinuu I le nei fuivanga ole a fiafio le tutu le upenga I le loloto. Ia o le tātou porkalame masani o le e whaafonga I ai. Ia mai lawa fo I asunga fuo wa I asu te tasi. Ia ma le tautua na sunga I le sunga le au auna le tua I wa I asu te tasi mai lawa le asunga fuo. Mari tātou porkalame le nāpi o ne iai. Ia le tu le upenga I le loto le tāua na ia tātou porkalame le nā. Ia le ngata foi lona I mata upupi o na e fia malamlama atili ai. Mai se ai o le tūlanga pe o na iai. Ia le suina o la fionga pa ia le tua. O le memboni lava I o le tātou porkalame. E leo se tala ino se ekalesia ia po le ala vale tanto nungolo I tātou le temil nei. O porkalame o le o ina ia o le afionga pa ia le tua. Ina ia tātou malama ai. Ia ma maua ise o onga tāua mo tātou. Le ngatala mo o lo whapena ona. Whaonga ina leo la au nei tutonu o so senga luenga. Ia ai tāua foi mo tātou. Umalawa foi o lo whapena. Ia ona so ina la fionga pa ia le atua. I le aso ma le aso. So sani foi mo o lau tāpenanga. Le ngata I le tai o le kalesia. Tai inga o le kalesia. Ia o le launga ino le fionga pa ia le e tele a vaenga tāua. Ia e whapena ona tāua ia tātou. Ia lou whaafonga mai I le tātou a porkalame. Awala ni ngalo ia te oe se whapopongo le tātou porkalame le na I le aso ngā fuor vai aso asau. Pea tātou au lia tuiai. Ola malmalo sihi ia e au lia le na aso le fia malmanuia. Ia mai se o le tautua alana au auna I le whaawhengainga pe o nei ele nei vaenga le fiafi ma le tātou porkalame. Ia o le tutu le upenga I le loloto. Se sora whapoponga I le aso ngā fua o le vai aso asau. Pui maha la via I le tua I le na auna te te liwa te mōte malawa. Ia wafoi mana longo na neipo.
Ele sawale alofa o tina na fana wina leola sa ofi nei loa le sawaina o tina
Elena, ole si fonga mantango fiele na la fai pese le Pacific Love Band mana tuai pea. Ia le tautua le uso ia lale ia pe ona lau iloa I foi le faili a le Pacific Love Band o le vaatofu o Samoa. Ia o le tama o le mau. Ia bretele o isi faili sa tautua I le nei uso. Ia whapena ona whailangi le folaunga e ala I le malanga le maliu ma le oti. Ai olo ola pea matango fie ia lana ia foi tautua mai sia lana au unanga I mea tau whaili ka ingo whaili o le pu e ino pese ma le tele o I tātou. Ia sa soani ia I le foi te mali o le tātou tinu ela I le musika. Ia ma le pese le na pei ona ia le lantou a fatunga I le sawaina o tina I to tonu a inga ia maso o se atunu ia talusia ia faisia o onga o le nei pese mo tatou umalava ia o lo fai mami o le sawaina o tina ia ona I tulanga na pe ona I le tatou porkalame o manatu le atavolunga tua I le tatou tautua ele nei ia fiafi whaftai le whatasimai whaftai foi le taliaina o le tautua le Radio Samoa I lo mota malaulawa ile nei foi vanga le fiafi. Whirai tātou ile a solulu la tātou maulia tu I siola masemalo si mai le atua ma le tātou porkalame pei o nei ai. Manuia tele malolonga nei po manuia whea mangaruenga o le nei foi vai aso sau si whanua seu whaasoi foi a.